mogwera na mogwera go ga di a phošo go kgona go moeletša ka nnete ye a sa e rateng le be le kwatelane na ge e ka ba karabo ke aowa le botšana maaka ge e ka ba karabo ke aowa le gapišana mogofe wa leswiswi ge e ka ba karabo ke aowa a le ratana le a forana le tšhelana phori mahlong batho ke go kgalemana batho ke go botšana nnete go ne nnete ye nngwe ye e leng gore e no fela e le gore ga e rate ke motho e fela ge motho wo o mmoditšeng yona o tlo go kwata gone jwale ga e ya go potelela ka kua o tlo go leboga gore ene wa bona diamond o bolela nnete nnete pride ya motho ga e mo dumele le gore a potologe ka kua a tle mo go wena a tla go botse gore gape o rerešitše o mo nneteng ya mmankgonthedi ya kgokgo ge e ka ba lethekgana le mo e leng gore o mongwe ge a dira phošo a le kgone go botšana dinnete a phatlalalang relationship eo ya lena e ka ba ya go ratana e ka ba ya segwera e ka ba ya meloko le metswalle phatlalalang batho ko go eletšana ene ke go eletšana ka nnete go ne relationship tše dingwe go wantse wa tsena ka gare ga tšona lenyelo ile ga go le go amoga dilo kamka go ne batho ba bangwe ge ba ka ba kgausi le wena ya ba bakgotsi ba gago la thoma go abelana sela le sela lenyelo ile ga go le go tšeela dilo kamka a re lekoleng maphelo a re a phelago a re lekoleng maphelo a re phelago ka gare ga ona gore a re tšwela mogola ge a etla kae le kae le kae ge e ka ba ga go tšwele mogola ga o kolote motho go mo explainela gore ke ka baka lang o mo katoga o no tšwa wa ema mola gape setšhomi a se kontraka ge re sa tsamaišane re a hlalana wa bona lese o nyetše mosadi o nyetšwe ke monna wa tseba le hlabile le ne le bale go no re a ke sa go tsoma ga e sempolo taba ye aowa mara ge e ka ba le sa kopana dikhoneng le bitšana ka melodi le di-please call e tšwa ke mo owo e no tlogelang taba ya lena ga e gona taba ya lena ga e gona e no tlogelang se remišuwe a re sello sa tšhiwa o rata ka ba wa Afrika jazz profeta ka moka house gospel hip hop soul goba amapiano bošego le mosega ka e ka baka re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend live on 96.3 FM Hewa wa go mogwera a feletše ke data goba a le offline rena dula re ena le wena Mutse Community Radio Station your friend to live on Shuba Kibonika nonyana yela mankaganyani Nonyana badoi La palesuke marobe Kautaka silo sela sa motswadi waka Ale limite la gare Morwalo buima
Sakwana
ne molato ga ke go tshepe ba go rogile balli ba rena ba go rogile tlouja ba roka go ne molato felo metsotso ke lesome šupa fela go ikela go ere a ya lesome 17 minutes before the hour 10 o'clock nna ke nna moromotšha maubane e le nanego ke nane go lapitšentše kgolo a leo le emelišwago ka go tlologa go tšwa gona ka fa ka gare ga mogo go parra wa mcrs media house ankele mzondi o batametše le yena o kwagetše gabotse a itla go ena a re mmankgakganyane seremi le yena o batametše o kwagetše gabotse ka re ga leno go lapitšentše kgolo a etla a re sello sa tšhiwa a ga se wele fase sello sa tšhiwana ga se wele fase a re a sazi moroka o gona mo magagešong nke ke no mo fa sebaka se a tamiše motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona professor ya ka kore ge go fihla nako ye kua ga e šetše ba re monna hlapa ka pela o sepele o sa le nako ka kapare ya mo kwa šetše a thomile monna e tšwa go sa bona bakgekolo ba ya re a ba bona bonapogadi bo comfort ka mola ka mo dikgokaganyong tša leyago magagešo ba swere founu ka letsogo ba bona gore go tloga go le boima ka nnete batho ba a fola mo malome ka kapa ebile go bolela jalo maloba ka mola ka matlarekeng goba ke ga matlala a ramošebo ge radio e fetša go tšhaba e thoma e šutša ba nagana gore ke mo ba dutšing topa difounu ba kitimela ka kua ntle ge ba nyaka gore o ka re e tla swara mo ge ba lebelela ka next door le bona ba tswile ke re ane banna radio batho ba e tsoma ba nyaka go kwata ba tšetša bomfosa ya mara kere wa e kwa le yona ba re ke your friend to rely on a go ne gore o ka tswa go mogwera wa gago ne wa potego ya wa go kgonagale ne ke kwa ba re volume ga e gabotse ka mo ya ke nagana gore ba ilokišitše bagalabe ba lebogang ka mola leboa re phoso hawa lebogang motlatso matladi ya dilo ba le gona di right ba le ke eme gabotse bale no a ke dumediše batswadi ba ka ke le dumedišeng ya o ka thoma o rata go bolela ka leleme le lefe ya a gona bothata fela ke dumelang batheletši ba mcrs wa bolelang ke se semthime from alma trip c orofree section ke tle ke bue ke dumedise dr moremi ngaka rena setso thabele ke tle ke bue ke dumedise ntate maobane ka kapa ya radio the facilitator le fisherman ke tlile mo pitšeng tše kgolo ke tlile go kgopela thušo mo ntate moremi le ntate ka kapa maobane nna ke na le mathata a tlisitse mo a nrobatse bosigo he ke robetse ke tshwenya ke tokološi
tokolo se yang tshwenya into ya strong gore ya ntlaisha bushu heke gore bushu iseng ke robala kam kamrena e ke robalang mo yona iseng ke re temile bona gona le street se se tsamaya sa ntwe khutswa sa bona le mo maboteng so gore sa tlhetla so and then go tse dingwe bushu heke robetse gona le selo se phosa le se so mo dima kamera gore mo di ba masenke mo di mantlo and then kam go se phosa ka teng like kar into e phosa se kar ya gore go tlwena ke liwa like kar ya phosa kar like khuska kwa batho bo bohle ba kwa hae and then sometimes he robetse into intela ka disentse teng la go eta ka go mahetleng so gore ke imela ke mahetla and then gore he sentse ke mahetla sentse ke tsebe gore imo khofi e fitlhile and then na go tsweng gore heitla la ke a golla gore nna ke tikutlwa ke golla ke rasa ke bitsa me ke bitsa ngwana ka lebitso ke nya gore ke bitsa ngwana ka o mwana gore like ka lebitso gore ke a golla nna go ke bitsa mama ka mara nna ke tikutlwa ke golla mara ke go like gore go hala ke re ke tshwara ke satle diatla tsa motho so ka re e tla ka se gore ya gatela so kelo ke like kwele bo mo sometimes heitla like go hala di full steps mo di mampeto so gore se holo thata nteng go tsang botlhoko like o ngwe he gatella so like nkana idea ke re ke tsika khole like because gore bana ke bona ka re sentse ke thebotse so like ntate moremi ka mkhokho ka teng like gore ke bona gore le mkoto o mongwe gore mkoto o felele ke mkoto o motse mara ka motho ka mo le ka mo gona le bollight nya gore bollight so ka re ke mabona nya so then go bona hala ba khalabe ba bantshintshintshi le bo kopa bantsi mara se se mmagatsa le bana nyana ba banyane so ke tsere maybe ke re ke ditlotlwana o rekeng mara se se mmagatsang mo ba khaleba le bo kokoba le bana mena gore a se motho le re ke batho re ke a ba tseba so and then go ba le o mongwe go like one protector so gore wa ba fei gore ke ba bantsi ba lola gore ba mphosetse ka mo mkoti ke tsena mara a ke tsene gore ba fenya ke koko o one then gore wa nkgogela morao then o mphosetsa morao nyana so ke tse he ke tsama bathong koko ke nana re ke mama ka because ga ntse ke tsama batho ba re ke protecta ke mmela ha mama ka kokwaka because ke tsama le makhatho yana a my flat ke nya go bona re story tsa bona tsa gore di ya tshwana gore bjang eyo ya gore khona le magogo wa protector always yatso and then ke tshonya ke like ke tshonya gore go ha rena le ka re tshonya ke katse and ara ruwa katse na go ha gona le katse engwe e atla le montshehare gore katse go ka like more like ka ro ithusetsa so a itsamai and then sometimes he tsatsi le subela so ya and then katse enkare ke motho go lo ka ro e go ba itsame until o tle o fitlhe mo gafuli yona ile hona e tsamayang le hona o lebela ka re ke motho so sometimes bushu so like maybe he ke re ke tswa ka montle o tlo bona gore ne ntse mo festering like mo festering bankeng ka re ke motho e tlhotse so nka re ke motho na o kweletse ditaba and tokolo e ka mkho e leng ka teng tate mo bona tate moremi gore nna e mo nna mo ka motsebeng e ya ka mo left hand side hona le bothata hona le sound yona e itseng like wa bona go bane ka re o etse ke selo sa fofanyana so se senyana go kwala sound yana etse ke phata ba khale and then hona le sound engwe e thoma matsa 2 weeks back ya makaza like lipondo like lo or a go tlose soro go ire hang and then itini go kopela ntete ma bona go potse mo gongwe ke na le phata ba o lebala go hema ga tokoloshi go kwa o ka re go ne motho wa hema mo gautse le wena okay gore mohemo o thoma ka mo tseng ya ka mo left hand side gore ke mohemo wa motho exactly mohemo wa motho gore o hema thata so ke go platsa tseleng ke na le bana ba bithu bana ba ke ba shimane go platsa tseleng ke ra mo ngwane wa kwa ne le bo past 9 wa motshare so ke ra mo ngithi mo ndle ba uthi uzela ke re mo ina ira nkarwa ina masingithi uzwa in so udaya mina mama ngizona singidaya malala uhle ngithi kunechata nyane likhona nyana uzona sathi mama mina ngizona ngidaya imali kunento ephefumuleki mawuzwa next kuri mohemo on tate mawuba le ntate moremi or ke ka mo kitchening or ke fela jart or ke ya shopong o teng mohemo o teng mo hohle and sometimes ke tsama kutla ka re khona le kuri step nyana ka khona so se selambra kuri kutla di full steps nyana so no tlisisa and then like nanto ke tomle ho ibona ke tomle sekolo 1984 so gore ke bona re ke na le tokoloso okay yona ne ba ntse mo hohle mara ile ntho ile ya maka ke gore ke motho o motsheo ka tlhago ne so ile ka makalo re mara ntse ho ya I think ne ke ra a ke rena dikolo khane ne re di bitsa ka standard 2 ka grade ya ntlhakatlhakantsa so mbola mo standard 2 ke bona ke a change nyana khala letse ke tlhaple ke tlo gore a go tlose sore what's going on ho ire hang so ke hetsa tseleng papa ka sa phele ke motho rena a ke right and then ka I think before
I think 98, 2004. Between 2004 or 2003 ile wantsa se jesu gore ke tsonya ke no una le selo se fele sa tsama ka mo maleng sa thegonyana ka re senya go fihla mo sangkhama. So na tsa tseng ka re hekentse le go mo ke mietetse ka mo tswetse na kana le phetse ka tlhalosa ka re go itse go na le nthengo e ntsamayang a rai man nga ba no mama mo UK pa isliso a thu so ga ting phekelela ngombuza phela into le mina yang tlhax heri ya mo le mme o le beke an tlhalosetse mara ka se mo le ke mme o mfe a wa mpotso vele ba sense ke he mme o antsia vele ra ko mama hai ke o pekentsa bo mphahlele ra ya vele mama hai a tshwantse a tlontse mo pela ile ka ntsha boros gore like ne ba emetse letsatsi le ba go go be le letsatsi and then ba reka pan fresh milk ba sela stlharse ba simisa le pan fresh milk a se ba stlharse thing then ba nroba tsa mo le ba nwisa ba re roba le mole ke roba itse nako yana about 1 hour and then le ba bile metsi ba re tshwantse o gape ke gapa kgwatswa boros mara boros e kampo e magatsang ke boros le hore a ne ke la iwana boros na le tlalo le tileng ka modimo ele no ba boros mara itso mafora exactly so ene ke na le bana ba ithupa pengwana kwa wa mathom o teng pa re tlhalang then wa bobedi o tlhofose da ye 2011 so azanke ka be re kwa pila because ka be ka tlhofoseng ka o bulukole ile Sunday so why apta ka salam putro oskaya o mbuluk because on ka bona le boss o tlo tshara ke mahomo o tlo tlhokofala okay ka be ke o ka be lo ya somewhere bang aramitse for 3 days ba nokela photo for 3 days and then bang putro le ngwana ka ke mo aramitse mara ke solankare aka alafe happy because ke solankare ke nana because ke a raisa ke tlala maoto le milaka gore wa tlala ene ka mpokolo ka teng se ke se lengwe ntate mo rene ntate ka kapa intshetse madi a ditshila and gore bulotse ba bon la tlhale tlhaloganyo la utlwisisa tlhaloganyo ka ikore ke nka bia selo no iseng ning ke a lebala la utlwisisa and then bar ke na le fufuyana hetse ke tsamba ke na le fufuyana bar ka mkhopila ne tsikore batho ba bang ke releng so le banya gore ke hafe so ka modimo le badimo ba ko hae azanke ha khona hal so he ke butsisa gore le fufunyana ke eng bampotso le fufunyana like ho tlo ala fela like hele re buletse botlotswa na kwa ngotlonya ke ga go be le motho o mnyana o mona kwa hae na it's like ngare ke khule bar gore ntho yo bole re ke nna mang ke tsoko ka kane ba nromile gore maybe ke tlo table like something le tso tshwanetse o tlosisa so nna ke kopa thusho because le ka mahae a gona bophelo ba bo monate gore 2005 ile go tlhokofala papa ka azanke ra tlhapisiwa and then the year 2011 go tlhokofala ausaka azanke ra tlhapisiwa ko hae a ke itse gore ke setso sa ko hae ka re mandebel a ke itse ke re ora dotse abadi but hentse van nna go tloko bathong ba re ka mo jrateng if ile go ba le lehu tshwantse le bere ke bo botle ka bodi tlhapisiwa gore bjang a ke itse le so and then last year ngwa gore tswa mo re tlhokofetse ka botaka o mongwe ile a kera kotsi gore ne ba lefo ba kera ka accident so yana a ha ke re o go bala thata go fitla go fita ba bangwe then le sentse a tsama ka witch a go betse spinal cord o lo tsinyana 2 days ba mtsa ba msa hospital ene ke a tlhokofala le hona azanke ra tlhapisiwa ene mo mahong a batho go ha ba itre kuna le leng lo re aleng like ke a bilaela a sa ka mpho a tlhofetseng ka teng o go ke fan ke dumele hore na lo ala mara ka mpho na lo lang ka teng like nna ni sto le go hae gore kuna le o mona mo khopetse na bere ka teng a mo khopetse hore a mo gadele ntlo o tlhosisa so no ka mo khutsene ba bang ba bampya ke bo makhelane ba re so kana go se ke ba tsene ke sa le mme ola na khopetse a sa go re a nne ka mola a dire a mo tlhokomele motso a sa kana tsa so sa tsene ke itse he ke tsama ke bathong mo ditabeng tsa ka go tsela a o sa ka gore ntlo a ntse mo yona ba mmakisa yona empa ka se bolelo ke bo mamara ba mpoditse ke batho re ba bolelo gore ba stout ba mmakisa yona gore ba re why ba khetha yena gore tshwantse a gate ntlo ba sa khethi bana ba bona ba re a sa how tshwantse a tie because ba mo nokoletse molemo so ka mokho a tlhofetseng a ke hana hona nalo mara a ke khotsa ke nalo bolelo solo ke sona le sona ka re maybe nkareng tate morema ka re checkela mabitla especially yena thata so la ka re maybe nka ira hele hore ba thebos because ko hae ke batho ba ile hore gantsi go tlile ngaka maybe it isitse na go tlose ke hore batho ba kwa hele bona maybe ba domile ba botsa pila like maybe ba tle ka kgwedi ya January ba botsa pele next year ka kgwedi e tshwantse le tiseng a ba latele dilo batho ba kwa hae a ba follow total and then tata bo mbok na le bona tate morena gore mmilwa ka o
ke na le gore ke a utlwa khutletse madi a mantšintšho a ditšhila gore like sometimes kare ke a fufulelwa so gore nka kry-a le merero e motho gore ba no tlhagatlhaga go tswe madi a mantsho gore unfisa so ke sore maybe ke taba gore papengwane ke la tlhokofala a zanka a lafiwa pila and then gore a loma man gore le no sometimes go bang kare ke tlo bona sel even le motshare ke phela ka go gapa and then go gapa a go right like hey gapele today ka tseng kana ke la ke la wona ke hey gapele ka tsekole ke na 2 days ke ya gapa hape ke na 2 days ke ya gapa then ke gapa gore ka ntle le gore ke bya metsi mo fase and then ke khona le ketlela engwe e kholo ke meta ka yona and then ba mputsuru go gapa a go right because ba rena ke ya le gore metsi a ekwanang a ke gapang ka ona ba a go tsona fela go tswa le metsi a mangwe le gore a ko meleng so a ke khone gore ke ba ka mkhomo and tokros sometimes ke tinya ka ke le one tate emrem a ke re example ka one ke na kwang a ke re mebe o makhelana wa nkano dimense tsa nkano fita fele be ko tla stu dimense gore khona ka mkhoma ke le gore ke tinya ka ke le nkano dimense ma ko mara sesi wa also o sa nkira se gore ke tinya ka ke le one and then sometimes okay ke a dumela batho re batho ba lo re batho ba di culture tsa di society sometimes even lo tlhale le hula society ya traffic ya ko thusa ka ke re ba fine mara ke role boima sometimes mo go ntshang ke no bang ke re holo motho ka se bontse motho ditaba tsa gago gore ke mo go tletseng ene ke motho re ke na le matlhatsi ke tsene matlhatsi maybe 5 times ke a tsena nka bere ka trem azan since ke thomlo bere ka zange ka fetsa ngwaha like batho ba ntse ba khotlela e ba mengwaha gore ke a tsena nda go ba le ntho en ka re yang kopa so gore go fitla tlhanya gore ka tsama ene ka mpo khona le bat ka teng gore ke a bona ke na le susi ka le senyang because na go tseng ke re ke bere ka maybe ke clean mo ke brang tang o mong maybe lwa like o bile selo so wa level a re ke tsere selo so ke re nna ka tsa selo so if o bona ka re ke tsere ka mra ka shitsa mo sa mo baking mall but ke makale a setsa sa ke re selo okay en se ke tla matsatsi ants aya ke bone ntolo e kere ke motho ka re o rile nna ntse wa shoot o sa kopi tshorela nna so ke kopa thuso itse gore ke a sokola gore ntho e ntshonyang thata okay di sense to gore ke tshwanye ke ya gore why he tshwantse ke sometimes hatla gore ka re banya go nthebre ke bona mokot o felelle mara go ba le mako kwa protector le ba khala ba bantšintši ba ditelo tse dintsi gore tse ntse di mix le tse tshole bana nyana ba banyane so le bokoko and then le taba gore mohemo o go rong kwarisa gore ntho e monna mo ba boletse ba e monna mo or ke ka kitse even le masogana batho ba ka a ba last ba tla pilanyana ba tla pileng a ba last total ke a tse gore e monna mo gore like ke rata le motho no ke rata le motho o ne tsamaya ke sa dira sele bila mpotse sele ke re o mo bya so ke kopa thuso ke nana gore mo gongmo if ke lebetse ntate morem o tla ntshwarela because a sore ke re botsotsi because ke na lo le balanyana go so taba ngwe e tlo kopa thuso e ke nyaka ke ngwetse mo because ka thata ba o level and then ne ke khopela ka tlhompho le ka bo ikokobetse khona le taba ya ntse 3 tse le gore nka se khona ka di bolela mo moyeng ke tse deepest unless ya ska di bolela no then ke tla bela mafetong ma gore na ere ke bele taba engwe a gona bothata felo ka e bolela taba tokoloso e thomile go bona 1990 gore ke thomo tshetse mara mohemo o ne se go kwahale mohemo o thomile mola I think 12 years back mohemo gore ya tla kwa even abati so ke kopa thuso a sekte ke kopela thuso ke tsamele a gona mthang khonang bele ba ka na le sfiti gore ke na senyama se se go and le ya nkare ke na le mahome yang kwars because like selemo so ke tshora bothata bo bogologolo ke a swa gore even le mari hanta te morene ke a swa nkare motho anka go ntse go tonya ke a swa nkare a ke se nka mtate mba maka nthusa gore ke na lo ka tsankare nobody chata di teng nkare sometimes ke ga botsa pta ka mpole le doctor gore ba mfukutse madi le no re if maybe ha right net pano answer gore bela ha pa tsona ke na ile ba bla 1999 go kira ngwana ka bare wena o na le madi a matshwantse go bele bana ba 4 or 6 gore madi a fukutse and then matsatsan engwe ke ya go ile bala ke thoma ke stroke ka mkhwe ke bonang is to expect lo trela ka ma left hand side e sa tla se gore line kare gore zing like kare ke shoke ha so kare la khwanyana so and then mo go kwahala side e ya ka mo left hand side gore hlakore linya go khoso ntho ina lo nkira bushunyana e yemenyana and then sound e ya ka mo left hand side ya ka mo tsabinyana inona e teng da ye natle mohemo o teng always even no o teng but kanchi o kwahala hekile one
and ebile nka re somebody a tla go ra ntho ba e berekele gore e tlwa ke nna ke le one so ke kopa thuso. All right. Ke go kwe lefofonyane la gago ke la nku ke la go homola ba pela ka mkhobe ba wa nkutšiša wa bona ra le teponagatše bele ba pela ka mkhobe ba le go motse wa kore go njwa le reng ntšha madi a mo mmeleng o nkutšiša ke a tlhaloganya le go khuetša ka gare ga ditsebe gore o se ke wa feleletša o ekwa maele a batho ba bang lona le tle le go botse maele a marong ene wena wa bone bole ka maele a maraite thokolosi e šetše go riile gore o se ke wa rata ke motho se ke wa nyaka ke motho o phele o nonnoši e kgona go dia gore baagelwane dineiba tša gago di go hloya ka mkhobe le no ebile kwa hae ba nrate batho ba kwa hae batho ba geno ke šogo ba le ba theeditše redio ba boletse ba se go lalela mama ba le golle ba tlo kwa gore mama wa ba jwa o hloka thušo ntho e leng mo go wena wa ba jwa go ne tokološi go ne lefofonyana a di swane thokolosi e sa tlela mosadi yano mo senyetša mola le mola ya fela e robala e tsenela ko boetee le ena lefofonyane ke le e leng gore le tla le thokolosi ge thokolosi e le busy ka mmereko wa yona lona le a bua le lona le ba busy mo go wena o ba šitše go tloga gale mama nto ka bo yona ke yona e go botsang e re ba ka se go kgone ka lebaka la rainya go tloga mo go wena nto e leng mo go wena e leng mo go wena e sa le tsentšhiwa gale ene re santse re nyakele tsela ya go tswa ene go kry-a tsela ya go tswa ke go kry-a gore e tsene jwang a go no re o ka ntšha bolwetši o sa tsebe gore bolwetši bo tsene jwang re swantse re ye go nyaka go tseba ngwaga o lefofonyane le le fihlileng mo go wena ka lona ene le go fihletse o le kae ge ile gore le fihlile o le sekolong santse re tsebe ge ile gore le fihlile o le di-familing tša geno santse re tsebe ge ile gore le fihlile o le molekaneng mothong wa gago santse re tsebe because lefofonyane go dila le lona santse o tsebe gore le tswelela kae re na le lefofonyane le e leng gore le tliša ke di-enemy maybe tša di-family tša rena re na le lefofonyane le le tlišang ke batho ba ba dulang le di-partner tša rena a se gore motho o molomong ga a loiwa o loya ke batho ba gabo nako nngwe maybe go ile go ba le pako tša banna kae re ya go lebelela rena ntho e tswa e le kae because basadi ba le kgonwa ba swane le ba gale ge monna a ka noria ye nngwe ba sa ikwešišing šetše ba kitimile ebile ba ile le gore a tseba šetše ba berekile ngwana motho ke dinepe tše dintšhi tše batho ba di kry-yang mo e leng gore no ke sethogeng no makala ba berekile nepe sa gago ba go ngwadile le godimo ga dimpopiana ba go ngwadile kae dilo tša go swana le tšeo ke tše re reng ge re nyakišiša lefofonyane re nyakang go tseba re le tswa kae ene bolwetši ba mogopolo ba go latlhegela ke mogopolo re bo lebelela gape le gore bokhositše ke eng o ka kry-e le gore go ne le stress se wena o bong o ne le sona re ya go lebelela rena mo go tsamaile jwang a re no thoma ka go alafa mo go wena go ne dilo tše dintšhi yes ke dumelelana le motho a reng ba go thebola motho ko go berekiša motho a phela mara yena a sa tepone gore ke a berekišwa
go berekiša motho wa phela a sa tepone gore ke a berekišwa ke yona nto ya gone gore o ne kgone re o dutse nto e go botse gore motho o se ka mmolediša and o se ka mmolediša nako nngwe go tlotla dijo mo e go botse gore se ka ja yona nto ya go kapa o tshediša 2 days o tlo go bala motho o kgona go tšea 5 years a sa kape wena gala ya gago e tsena le kgono kore like o ka ja ntwa sukiri le kgono e tsena le kgono e tswa go sasa ke be ke e tsamaya tsela yeo ya go kapa ke kapa right truso o tlo felletša go betse o tlo pakela alsa and alsa e leng gore mafelelong a e sa fola ene go kapa motho o a tlwaela a go nyaka gore o kape too much okay a kwešiša ke fela ke advice le batho ba moya gore batho ba moya badimo a ba dula mo mafahleng badimo ke badimo lefatla re le kolomaka fela gore ge o ya go performa maybe o ya go bina ska kry ile gore no o ne di gala ntšha gala o fetiše 6 months o sa kape e be gona o tlo kapang go kapa go kotsi ka gona go ne go nnoši o tlo go bala ka mokgwa o riang ka gona ma ene o ka tsebe le mhlang o thomile go baiwa o tlo o tseba gore ke lehlatso gore ke eng nthona ene o ka no kapa o tshediša 2 days go tlo ba letšatši le go tlo tswang gala ya nnete mo go wena ene o kapa ka metsi a mantši ke nyaka go bolela le wena mama ne okay ke eng ento ileng ya go kwiša bohloko mo bophelong re ke beso o itse gore ntate Moremi le ntate Maobane o itse gore ke bile ngwana gore ke fitile mo dilong tse botlhoktlhoklo le nkare ke a tlhatse go feletsa ke le ke nana re bile nkare ke a tlhatse tlhagopela e tee gare ga tsona e go kwišitšeng bohloko e di tlhalosalle prof o itse re ke reng a ke ra itse ka mothate bana ba motho re na lolwa so aptaka go na aptaka mo bereka robela ko toropong robela kwa hae ile a ntshwarisa ne okay e re ke thome mo a sa o ne ke mlatelang ke re tlhopetse da ye 2011 ile ka bana a so mongwe then ka ke re le na ba ntsentsha mo ditabeng tsa bona unexpected o e bona I'm sorry ke a tlhakatlhase eo okay ne ke le a usaka and then ho ke re ne le motho re na mfenya ka matla ile motho a sorry ke a moseba le ko he ba mametsa after ka shiwa Facebook ne le motho le wa jealous for nna and then next ke maka re why just because ya na itse pito next side lo tse dintse o tlositse so ha ira ne le motho di tshelenyana so ha ira hatsa tseleng antsa an sokoni se ba fitlhela more ke kwata thata an latela ka mo kamereng e ke robalang ka mo yone ne ka kwata ka tswa ka o tswa le week then a bona ke kwatele overdose ke putso fela henka no metha mo gore ke a mmolang kampane ba ntshwara then a tshabela ka mo kamereng ha tshabela ka mo kamereng e a tshabetseng ka mo yona ha ke re a butaka o a tlhopetse last day a ke re le yana na robetse ka bo pastor a go hwa leo a ntshwara ke kwatile go kwata ntate ka thuba a ke re o ketse ko monyako then ka thuba le festival le ke re ke a tsena so ha be re a butaka sentse a fitlhile so a o sa ka bshu ba teng bona bshu bo a forana a butaka na steng a butaka mo jarteng a re nkabele no says so fiena la thoti sa tsabana party festival a re nkabang yo mbopisa a butaka instead of a re emanyana es re le bana ba kwa a tlo re solve a re khamba mbopisa ile ka bofa ba mpopile a period of 2 weeks ke ntse di seleng ke ntho gore eng go ba ditse thata because of azanke go berekiswa di nnete gore ke lutse dintsi ene tabeng o enkutsang botlhoko da ye 2017 na a so menka semoleleng ka lebitso nanya ke tse mmereko like yena after kwa tlhofetseng last year a so maputru after how ka o go betse like nna so ke tlo nyakela di form ko road accident fund o tlo kera mmereko a nyakela a sa ba ka mkhonan rat a nyakela ka kera mmereko tsa di form after a tla tsa di form pero go ira ha lo re khona le ngwena kwa he mong nna ke rakha dia hae nna ne ke mokhane sa re ke like ke lo le ne ke mokhale ko ne ba mo le tshome hande a shi na shi ngwana he alla ka rai mina ngali ukuthi ukhamara ngeke uthi umntwana ko alile isile somntwana sinze sizwe uphungu khane he ke mokhala hore a ska shangwana alla ka selo se go tsa bohloko a ke tsena o ibone byang he nna a sola mfana puturawa e bile a re o senyetsa mmereko bela a fona a butaka a staying a baka o am fona re di kabele no says a ke tsompoletse byang kana re ompoletse hampe aptaka fona re ebile o tshonye mketeke ke ra bele batho ka maine ya o tshonye mketekete ya zwe thumbere go phela ngata umbere go phela why ungasibuzi njengabantwana bomna why skitsani mo hohle ke tsena ke bereka ke itse mara
ne ke na le mmereko o leng wa kwa ba hira mmereko dijalo di tsene di bereka kwa hae ka mmereko o tlileng ka nna and mmereko no patela ntate Moremi ntate Maoba no patela gore ke go be too much jale mama mpotse mo wena gore o fole santse o tswa ka gageng wa bona dilo tse di go latelela ka gae bokotsi ba thokolosi ke gore go latelele ka gageng bokotsi ba thokolosi ke gore go dirishe dilo o dumele bokotsi ba thokolosi ke gore e go lošele batho ba geno gomme o dumele bokotsi ba thokolosi ke gore e re hloya motho o mo hloye ka nnete bokotsi ba thokolosi ke gore ge o kalwa le motho wa go ba le thokolosi a ka go bolaya ke nnete gobane o ba le maatla ene ntwe e mmotsa gore motho fetša ka yena o lebala gore ke ngwana wa mmago thokolosi e wetse malapa a mantši ba phela ba elwa bana ba ka mowe ba phela ba sa boledišane gabotse ba phela ba go batšana ka dibolao a se bona ke phoofolo ye e renang go etša ye e leng mo go wena o a ba bua mama kgopolo wa gago e go betše mmele wa gago go betše mangelo ya geno re santse re ye go a botšiša gore a ba kae o e ba ka gare ga seemo se o leng ka mogare ga sona performance ya gago ya sekolong e be e le jwang ge bašala ba tla no go jela mona ba go dira ka mokgwa ba go dirileng ka gona nna go bolela nnete ne ke le motho o botlhale ne ke le botlhale but nexa even le ke phasa nexa like dinumber mara ne ke phasa pila and then mo tabang e bile o mpotsa se sengwe ntate Moremi o re ntho ka mkhwe ke bona ne ke re like ba rongola test ke bale ne ke re ha ke fitla mo desking he tshwantse gore ke a di itse di answer he tshwantse ke araba go ba le something nyana so ka morethinyana so gore tlhaloga so mara di answer di a tsamaya exact ka yona nako eo and e be ke tlhaloso taba engwe ya morethi ebile ke lebetse ashi hentse ka mo haramela ka ntate Maoba le ntate Moremi ka mo haramela inside but ka mo morao ka mo harama ka mo morao gore sign engwe to e tlang ka yona like gore wa bona he bana e le selemo go fisa o le motho ra e re ko nna ko morething ne gore go na le go kwala morethi so morethi teng o monate then ho fitlhile gore a ona gore morethi o tlisa gore go bombo monate nate that gore lo nka re rote tshwara gore in tshwara sa gore go le nka re ka di tshwara a o khona hala gore metlo aka hentse kitse a feletsa a ponyile ke a ponya in tshwara sa gore then ke he e fitlhe and sen e yona e ke e enkisa mmolo gore ke bone ba kgalabe gore e tla ka disanyang tse di ntšintšintšintšintši mara gantši sen e le gore he bana e tla tokols e ke kelema ka speed go tla ka mo go mahetleng thoma ke nako nke sometimes a ke na boroko ke no tsoga ke no dula so a ke na boroko and then a re tsene tabeng ya mmereko ke sho yo sentše dithuto e di sentše re tsene tabeng ya gore o be le molekane ge o e ba le motho e go dumella gore o dule le yena kgweditše kae matšatši a makae e re ke re so ile ka nna le auto mongwe ke ntse 1 year and then ka the year re na kana go tsetsa copy tona le auto mongwe gore ile ka nna le the year 1996 then ra tlhalane then ka the year 21 actually the year 2020 ya bele ra ke tse number tsa ka o di tsere ko kae ke bona go tsena collect me ka ra ba mpotso re ke na mketekete it's a utse mo tlhalong ya ke kopa re tlhakana re boelane okay ra tlhakantsa pole ka because ne ke mrata ra boelana okay yena ebile ne le yana khotletse unti 2 years re khaukana ka the year 2022 re fapana because ile nya kompetha nya konkgama so ka mo mafene ke tlo but le no go ra bona ntho gore wa forward but fetsa ke mo block nne tse ke mo block utla ka number ke mo blockile mo phone nyaka because on go tlosa botho gore ke fanele ke bona motho pila pele ke rasta because re ithumo yena but na here bola zaki ampotse so go ne jwala ga botse o ne nako kae o sa tlosa ba o sene molekane it's ko marathon ke tsile kwa the ke yenitse tsa marathon ka the 2022 after very khaugana because ke bona ke ra style really to mo yena ya but go bolela nnete se sinna go go fa maele you are not well enough gore o ka tla wa tsena ka gare ga taba tša marato no o swanetse gore o alafiwe a kore mmele wa gago wa sebo wa loka le wena like go tsena ka gare ga marato o le so malome ka kapa aowa a ke bone nka se re
re ka thoma ka taba tša marato mo go sesi wa ba bua santse re mo alafa a fole and then a kgone go ba prepared go tsena ka gare ga relationship because di-relationship tša rena tša matšatši a di a boa di challenging too much o tlo kry-a e le gore o ne depression o tsena ka yona ka mola ya go ba wes kry-a malefo go roba pelo le go feta wa ithogaganya bale o go bušetša kua o tswang gona wa ikwešiša so a ke bone gore malefo sesio o ready gore re ka tla ra motsentšha ka gare ga taba tša no marato re santse re tšo re a beetše kua mma go rena wena o alafiwe pele o fole dilo tšeo di kwang ntho e go hemelang ntho e leng gore e atla e bolela le wena ntho e leng gore e go ntšha ka gare ga lapa dilo tšeo di bonang tše bageno ba sa di boneng santse re go thuše and bokotsi ba thokolosi wa tseba gore ke malome ka kapa thokolosi e timetša motho yona ntho wa gore wa mmolong a nnošitšetše le leng e tlo mmotša gore namela taxi o ngalo se ka tlo sa ye kua gageng ngane go ngala vele go na le fetlo ile ka ngala mane period of 7 months gore di le ditshele tsa kwa hae ke na le tsena ko Tefontein ka ngala mara gore ke a ngala mara morago ke nagana mama ka sa lo bona go ya ka mgo ke go betseng ko hae ba go betse ka teng taba tsa kwa hae mara ka bola pe ko hae ka mara mama ka he o na le bana ba bakae na le bana ba ithu ke bashimane okay malome ge le bona o sesi le mmona a hloka thušo ya mohutamang man re lekile mo gongwe ra tsamaya re leba ko ntato mongwe pa le ska mola ka lebitso nka se molekele ene o nna Waterfalla gore a tla o thusa mo gae awa re le paranyana le rantsha tšhelete bjalo ra ira morago ga nako dilo tsa se tsamaye pela e le gore bolwetši bo ba gagage bo thomile neng bo tlile jwang ge le šetše le thoma go bolemoga malome bona o ka re bona nka re bona botsene kgale ke ge le rona ne re tsamaya mola le mola re sa kry-e thuso bona botsene kgale dipetlele wa tswa okay bolwetši bo ga batho after o fetša go belega ngwana wa gago wa mafelelo a se mo bolwetši bo bo thomileng gona kgale bo ntse bo le teng e seng ke ime kgale ntse bo le teng bo go thomile o se bo a ba le ngwana ke tsena sekolo ka nne le bo neta ke ka di-grade ya ntlhakatlhaka bo 89 o mo tloše leswiso sa bobedi o tloše thokolosi sa boraro tloša lefofonyana ye nyaka medimo wa gabo e kgone go mo protecta re mmuše mo a ileng gona go thabola motho ke go tšea moriti wa motho le go ya go mmerekiša ka tsela e baloi ba nyakang ka gona so a gone gore o ka mo alafa o sebe wa mmuša a boela ka mogo badimo ba mo nyakang ka gona so batho ba go bongo tsamago bona sesi a re bie gore ba lekile jwale ka ge le nna ke lengaka ya setšo le nna ke bone gore nka leka jwang go bolela nnete seemo se o leng mo go sona se easy gore o le so o ka fola ka pela the main problem ke gore rena re le batho ba alafi a se gantšhi re botša batho gore no se se bolwetši bo ba gago o tlo phela le bona maybe the period of 3 years and then ke ntse go go alafa dilo tše di tloga that's why o bona mangaka a sekgowa kgona go go botša re no bolwetši ba gago o tlo phela le bona go ya go ile wa ikwešiša so problem ke gore rena go ba boima ka mo go rena mangakeng a setšo gore re kgone go botša motho re no bolwetši bo ke ba gago ba bophelo ka moka
o tlo phela ka taelo ye e rileng bophelo ba gago ka moka. So motho o kgona go fa ditaelo and then o di emise 6 months, after 6 months bolwetse bola bo bua gape. So ke ile ke dutse fase ka kgone go kwishisha rona go ne le malwetse a mangwe mo mothong ga tšo ka letšatši le le tebile ga tšo ka kgwedi tše pedi. It depend gore na bolwetse bo bone nako ka e bole mo mmeleng wa gago. Ba kwishisha madi a gago a ne bothata. Bothata bo ne le dilo tšo sepela le tšona. Bothata bo ne le dilo tšo di bonang tše malome a sa kgoneng di bona. Bothata bo ne le dilo tšo di kwang malome a kgone go di kwa. Bothata bo ne le motho wa go controla. Re santse re nyake motho wa go controlang and then re make sure gore wena le yena a le sane connection. O tlo loka o tlo ba right. But ka ga geno go dula le motho wa swana le wena so ba tlo ba ka gare ga kotsi because motho wa go swana le wena a ka bola bana 2 months. O kotsi go dula le motho wa mso santse a lafiwa a fole a be right because go dula le motho re tsebang gore motho o fela kgopolo ga ge sa be ga botse a le tlo tseba le nakwe dilo tše di mmotšang gore bola bana ba tshuma ntlo sepele e diragetse senenneng ka thokontša ka mo bo ZB ka mo. So ke problem e leng gore no re gatlhana le tšona matšatšing a bolegono dira di sa hlela batho ba ga borena ene dira di tekemišeditše gore fa challenging mo go batswadi go bosesi go botate go bomme go bana ba borena so re swantse re lo le tšona. So se se o no bona la ga botse re no ntho e ge ba e dira be sa lo monnyane be ba kwisha mmage bohloko be ba kwisha batswadi ba gage bohloko go ne ntho se se ba mo diretseng yona ene o ka no kry-e le gore be ba no mmakisha ro se se ko mmotsana se se o hlalefile sekolong se se o tla phomelela tla tsoša mmage cause a ke nagane gore motho mogolo a ka loya motho go ba go rafeletša e ba soke kwa re bolwetse bo mo thomile before e ba le bana. So di boyfriend a go no re se se di tla go khotlela wa bona o ka bona o ne le bolwetse bo bo pallang go khotlela ke batswadi ba gago bana ba mmago go e ba buima go bona gore ba go khotlela go tla ba thata gore monno mongwe a go khotlele o ka bolela le yena malome kaka nna a ke nepolelo tše dintšhe prof mara nto nngwe ye o ka reng ke a e bona a butimoki ke a buta sese ke bana ba motho batho ba ene ke sa tsebeng gore ke bona ga botse nang a buti le ena impotsa gore ga a raete man ka tebelelo ya matlho go mo lebeletse a raete vele wa gona ke go right na o bolela nnete mathata ke mane na mane a ke itse wa itse ma gape ge go sa tsebe lena le rena re ka se tsebe na mathata mane le mo mmerekong ke le ka bereka kontraka e nngwe mane nna ke sa ratwe ke batho a ke itse bjang man ile a re ka size ka 2005 man ka wa ko loring ka nna nako e telele ko sepetlele a ke se ke ntse dikgwedinyana ko sepetlele ka re kgwedi le dibeke ene ka tlhole ke boela kwane ne ke fele ke ya and le tšhelete ya teng ya go gobala ba ile bamphanete ke gotse ne tla bona tšhelete ya kgwedi ge go ntse go ya ka ge ke ya ko doctor ko sepetlele ko kalafong ba ne wena o lokile ba re ke ra ka bong ba re nna ke lokile awa nna ka ya ko makgweng ka re awa nna ka fola di-doctor ba re nna ke lokile awa nna ka fola nna ke a tloela ke le ka napa ka tloela le ditšhelete tseo tsa di-bonus tseo tsa gore tsa bo UIF tseo a ka no di tloelela sa ruri ka no ra go pete kono perekela ditena o sana taba lena le mosadi a bute awa o ile wa ba ke le a tlhala a sebe ke bele yena a sebe ke nyale total o ne mengwe ga me kae go ndwana 64 so go tloga bosoganeng ba ga go fitla go nduale a go ne mo o ileng wa tshepiša batho selo awa o ne bana a ke na bana
prof no ba di-girlfriend bjalo re tlhalana ka mo jwale o nna ka mo le ka mathata be ke a bona ke a mantši go feta ka mokgo be ke nagana ka gona no o bona lapa le a ke tshepe gore mathata a ne le ba fela ka mokgwa o bonana jwale tate gape nako ya sepela yona ya sepela vele ya o sepela santse re loge leano at least ngwana o moteyano ba gona mosadi o kae nna mane go a nyewa ai mane nna ke na le bate nna ba ntsenyetsa mane nna ba ntsenyetsa ai nna ba ntsenyetsa ba ntsenyetsa no gape papa santse o be le mosadi go batla ka mokgwa le nna ke a batla santse o be le mosadi and then re go thushe o be le bana o be le lapa ka gore gape ka mokgwa a go sa kgonagala jeile yona ile ke nnete yona ile vele ai jwale re ye jwang ka kapa wa tseba moroka ke le ba ba kae ka gae ba ba leng gona go ntswa le ba phelang re 6 bana ba mamaka ke 5 boys 1 girl ko ne re 6 boys 2 girl a sa go tlhopetse ngwana ka mo tsating setse ke di 1 okay and then ba bang for ye e leng gona go ntswale dilo tša bona di sepela ga botse a di sepele gabotse man a di sepele gabotse go re bjana mano mongwe le mongwe o ne go gogela kwa so tate go ntswale lena le sa dula ka ga bolena go ntswale nako e ntse ke nna mo toropong a o ne mmotse ge o tloga makgweng banna ba ya gae ba ya go bona bana wena o ya ka lapeng la batswadi ya ke ya ko lapeng la batswadi okay gape tsepa ke kgopelo botšha basadi ba ge ba tšhaba ba ro ba dirang gape lapa la geno le tla ba bothateng sesi ga a santse a be le monna go apala wena o santse o be le mosadi go apala kudu ba re ba dirang basadi ba o motee maybe wa ileng ano go botša gore monna ba re ba dirang ba re go pala kae re kgone go thuša ne man wa itse mane ba tla tšhelete thata and o ka e le gore motho ba tla tšhelete ntšhi bjalo kgwedi le kgwedi motho mo fe tšhelete kgwedi le kgwedi kry lo nako o batla bo 600 1000 nna ke do e kry-a kae je tšhelete o kry lo nako o bereka matsatsi a mabedi bjalo ka matogo go boima mane ka matogo go boima matsatsinyana ya tšhelete yona pa e tlo re palela le rena re ya go bala re tla tsore le go ele lengwe yana ne motho a teng go motsa a utlwisise mana a utlwisise gape ko gae nna ke a thusa ko gae bjang dilo tse ntši o kry le gore mediro ya bontate e tshwanetseng ke kire ke no mogole motse ke botsa kenkenyane kenkenyeng latelang ke gore a re re bjana re lokise ka right ntate la tlhokofala ka 2005 a re bjana o mongwe gogela kwa go boima dilo tsotle family botsisa wena e re wa ilisa e re bjana le bjana jwale mosadi le yena shu and wa bona ra go ya go tla ngwana wa le 600 ba tlo yoketse ya mana go boima mana go boima ba le rena re ya go bala pa re tla ria ba a o ne nngwe tsela ke yona bua le ka gore kudu ebile ba toropong o dula kae ba kwa toropong ke dula ko valala a o kry-e le go bereka ke bereke pila manuel batho ba tla no rene moketekete o bereka 2 days beke nngwe bekeng ke bereka 1 day so bjalo ke a phela ka mokgo ka bitšaneo mara no re tlo go thuša re tlo go nyakela go senya ke tšhelete kudu motang mosadi yena ke santse o be le yena gape tabe ya gore o tlhoke mosadi a se yona wa go bereka yena mosadi a seng kwa mo kry-e
go no tshwana yena ka se o fe tšhelete ena o batla tšhelete wena o fe yena wa bona mane le ka bolela tsatsi lebe le o sobela man awa man ke a ira ga mathata ke a mae le ko gae o ka le family bo rangwane ba re relang tata gao seketekete dilo tse wa tse go boima nako e nngwe ei o ka le batswadi bao o ka le ntata go wa kolota kwa go boima yo tate ae tate ke go tlweletse le gola sasa ebile a se gale ke thomile go gola eo ke thomile lashe ke na le kgwedi I'm sure kgwedi di ka re ngwaga le dikgwedi tse pedi ene mo gongwe mo ana ke gole yona 2005 yeo ke gola 1260 banong ba e oketsa ira ka re 1400 ya shota 440 yona ya shota mo gongwe le gore ke bereka one day e nngwe le engwe mo bekeng manta mo gongwe ke a tshedisa bjalo wa bona ka no tšheleta 1.4 or 1.2 ye le balang ke a matogwana ko le berekang gona 1.2 ke ne ke gola ke a sase ke gola ya matogo ke 1000 nako engwe ira ka gore ke bereka manta nako engwe ira 260 times 4 ira nako engwe 1040 alright a re die so papa ne go ya ka mokgwa re tsebang gore tšhelete ya sasa e ka gona tšhelete le e golang ke nnyane go ena le ye e golang ke batsofe ke nnyane batsofe ba gola 1.9 2000 o ka re 2100 so ya papa ke bo ma 1.4 1.5 ka gore ke le ka re ke ya kwa ko botsa ba re mose wena wa bereka ba re go na le batho ba ba kry-ang bo 300 ba re wena o kaone matsatsi a mangwe wa ka 2 days o shotang ye tate mara wa tseba a santse re lokiše taba e basadi ba ba go bereka le bona ba swanetse gore gape ba fela ba re lahlelela le re ba fe wena daedang ka tsewa iregile daedang ka sewa iregile mosadi a fe wena tšhelete ke na le nnete la itse ino ba zola magobe ole o letseng ka yena o ile a irang mara bofelong gwa ba botlhoko no mara gape tabe a seo a ke re ka gare ga lerato re swanetse re thušaneng re swanetse a go bjalo nako ya gona bjano e boima proof nako ya gona bjano e boima metlhobe ka o fela o sa rene motlhobo itseng ga o rate tšhelete bjalo nako ya gona e boima le ona mapedi a šetša thomile ba botlhe ona morafong ka reng o kaonene awa wena ga o se bofitlhe moo o tla rene mara jwale papa gore na gape gore o be le mosadi sontse o ntšhe tšhelete a kere mosadi ra intsha ra itse gore tshwanetse ra intsha mara ena ka se go fe so papa jale mara re tlo sokola basadi ba bereka tate ba sa re fesele gomme a ba gofe ba ka se go fe jale ya bona e ya kae ba ba leng kaone ke batswadi ba gae ba gawa se selo le ga ka se go botse straight ya mo re tlo swara bothata mo gape papa ko mogolo gore a re tabe e tswa kgole no a re no kgotlelelang tate ba le re tla ria jwang gape mosadi yena wa nyakega yena wa nyakega jale taba ke tabe ya tšhelete and mola e se gona ape tšhelete a e gona tšhelete a e teng gape tšhelete a e gona tšhelete a e teng awa jwale ka mo baneng ba mokgekolo ba leng gona gone jwale masogana a mane ba ne basadi bona heba o ka re ba ntshitse mahadi apta ko mona o wa bereka ngara bala kwa yena o ntshitse mahadi ke khalenyana so mosadi o kae wa gage o teng mara senke a mo feleletse mara ba right ba kwana ba dilo tša bona di gabotse bona ga di tsa bona tsa mape ba kwa and then two ye nngwe ye te tshwanela le abuti a bane selo awa gona le mshimana o mongwe kwa hae o latela nna o na le bana ba ithu o na le mmengwana hae gona kwa
toropong ba hirile gona kwa gore ba be gape le mebereko mo ba berekang ko teng and then go na ntshimana ka o mongwe wa lasbon le ena o tsamaya nako e ko ranya gore mkere o change startup ka thola mara yena ga re nya gore founela wa phone gore maybe o no khopela motho nje gore a mo founisa no kele etha yena anya go thola o tsenne go tla kwa hae okay ka le hutlile a bo hape no hawa eno bereka pila mara ana taba le rena ya mara go bana malome ka kapa taba ya tate ke taba e nyaka gore ba swa ba itsebe ka gare ga lerato ba nna re a thušana go nya go thuša mamago bolela re thušane ka re tšatši le lengwe o tlo nya go thuša mama wa kry-a e le gore ga o nape o loka gabotse go kosa ra thuše ke nna a kere mmatswala ka ke mmaka le wena mmatswala ga go mmaka o tlametse ya boele ka mmago so re swanetse re thušaneng malome ka kapa tabe ya gore re nyakeng monna tšhelete le ga a senayo a se yona go ntšwa le tateshu o a tšhaba gore gape nka mosading go nyakiwa di-600 mara jale mosadi jale o tla ja tlalana no rra ga a bereka le yena a fela a thuša molekani wa gage gape mosadi o mollo mongwe a gopole gore le yena o wa ga lapa la gage ka gore la gene o ka no le yaga mara mafelelong o swantse o be le lapa la gago tabe tate a llang ka ona ke taba gape ka mokgobelo mona wa tšhaba re tlo fetša buang gape re tlo tšhaba ka bontši ene jale bothata ko gore le ge re ka re ya mo tsomiša ba šitse ba mokwele gore ke ngame bo gogela morago gape monno o a lla monna gefo mara e gona wa mo kwa o mo motheletše ka mo o re awa gape tate jale o swana le Alfred Magongwa o mo swantša le Alfred Magongwa le a mo tseba Alfred Magongwa o nna kae Magongwa oh ai ba ra wa ka story alright a gone molato batswadi tate ya se sengwe mohlomongwe ntle le tša go hloka mosadi le bongame o be o duma mo bophelong ba gago ge profa ka go thuša ka eng na at least anthuse meskin ke be le lucky so lucky ya mmereko ya matogonyana so ge ke ra dilo at least dire ge alright entle ke batla bophelo ba ka ba nthuse bjano bjano mano ka e le gore motho wa teng ge le motho gore a rere sekete re rela mokekolo sekete ai motho o tshwara mola le mola rana tšhelete no papa mara a kere go ndwale moroka ya o tlo checka lapa le la ga bolena ka moka a kere go ne le kgonagalo wa gore o ka no kry-a e le gore ntho e diang gore le seke la kwana le ge le le bana ba motho le ra re dieng so go sa direge ke baka la re problem e ka gae and then o tlo e lokiša ye wena ke na gore mo bophelong ba gago o ne o nnoši o sa ba le mmago o sa ba le bana ba geno mathata a bophelo ba gago individual okay alright na ke no batla e tlisa nthuse meskin ke be le lucky for mmereko meskin ge ke ra le dilo tse mebereko ya badimo ye e rege o right ka ntle le lenganga wa bona esmanete genge ya ko etsu a ke batlolwa ke ba ke le shata bjang wa bona ke ba ke le shata re lwe for that ntho a ipila wa bona no re tlo well ba teng ba ba nwang wela o netaba wa nwang a nwe ke tseo ke tsa gae se wela o netaba nei o teng o mongwe mansale ai ke ba be dina ba dina go tla gae lutu ka loso na o mtse ga gona ba no ka bona ke 5 months ne re buluka brwa ka di 10 October o fit o 10 August ya 10 August le gona bano a se ba tli o mongwe o latla phone a size di phone number tsa gae wa phone ka nako ya ga o reka phone o latla di phone o di latla no and then no bereka mereko mo right that is why mereko wa thuto that is why batswadi re maybe mathata ka kwa lapeng la ga bolena go ne le ntwe e rakang bana ba gore ba seke ba tla gae ge ba nyaka go tla gae okay mogala bo o tlo e lokiša
ye o e tlogeleleng yena o tlo e lokiša le lena o tlo le thuša le tlo ba gabotse Ee. go ne le se sengwe se e leng gore se a shota motlho mongwe pele re ka laelana and then re a tsentšha badile ba bangwe go sana le se sengwe se le ratang gore le ka se bolela nna thuso e ke kgopelang ko Dr. Moremi ke ngwetse mo because ke na le bothata ba go lebala ke seng ka e balana mara matho mongwe o ka re o nyakile ithiba nko re bone pele o se ka tsa kry-a tseo tsa mafele tse ke tse le gore a da tshwane kwa hala mo moyeng ke kgopela tse itere tseo mafelong wena okay ya all right ore re tla e bala ge re feditše re le kako okay no ke di normal things ya ke tsona tše gabotse le gale bo o tlo di dira most ya o tlo le thuša ke re gaetse diaka abuti o zo ngelepa uba bomremi ne ya ngiyabonga ya from ekhaya empilweni zenu nangabe go na le dinyama o tlo lwa le tsona o tla le thuša ke department ya gage o a tseba re tshwantse a thome kae a fetse kae ra leboga le lokologile a re lokologile le sure ke sure alright a gone molato re ya leboga nako ya lena batswadi le ka re emela ka mola reception ka mola and then re tlo le bona okay okay
ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on. Alright, motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM metsotso ke lesome fela go ikela go area lesome 10 minutes before the hour 11 o'clock lenane go kelana go la pitšentše kgolo letšatši le botse letšatši la bone la bomme ba merapelo letšatši ile la masomepedi tharo kgwedi ya teng ngwageng wa ketepedi masomepedi hlano le a roropa lana go lapitšentše kgolo le emeletše ka re ga moago kgoparra wa MCRS Media House kgoso le mmila o mogolo wa R573 wena gomme ba re ge ile moloto ke lena la tsela ntwewe gomme wena ge e ka ba ke gona o bula selemo sa go sa mamarrato ke ya go dumediša ebile ke ya go amogela ge e ka ba e sale o ditse gona fa go 96 number 3 FM no emelela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go ja kareta nke ga te tanke ga bedi tanke ga raro re leboga balli a ba ga mothimonyo go tswa gona ka fa le lefatsheng la Allemansdrift ge ile ga jwa le gona re nametše go balli ba bobedi bao e le go gore ga jwa le gona wa dipitša di a kgaba-kgaba dipitša di a bela ngwanaka ga gone molato moroka balli ba rena go tswa ka mola lefatsheng la mpheleng a šiba bona nke o ba tamiše o ba amogela semmušo Thobela prof Thobela ba gešo le kae a wa nna re gona a ke le dumedišeng a ithomeng kua go sesi wa re ko e botse kgaetšedi le kae re gona le kae
moya wa ka 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 ya mara koko mo tlogolo tse jaga go ka re ke baetene a fa ba tsena kereke bona ba or lenyaka re le letsetse mbiri maru le tlwaetse yone no a gone molato ka mo ba re lokile bana beshu ba re lokile a o se ke di bone o ka nape wa no thoma taba tša gago gabotse ngwanesho wa di thoma fase gabotse wa tla le tsona o thekge ditho mara o bolele dinnete tše e leng gore wa tseba gore o hloka thušo mo godimo ga tsona nke o tiedile mo mampi a re lapile melana wanna ke ngwaletse pitšeng tše kgolo ke kwa di thuša batho le nna ke bona kare di tla nthuša be ke dula ga bongwanyane ga ba auso a nnyalešitšeng le makula ke thomo dula ga bo 2008 2009 2010 ke thomo tloga ga bo 2014 be ka dula motseng o mbare ke ga bo mahlatse ke dutse mola ke le pregnant kwa ngwane wa 2016 okay ngwanyane ke so ngwanyane a o so o rile gore a mfounela e le mosegare so a mfounela a re mahlwana o mo kae gantši mantlwatše ka mahlwana o mo kae ka re ke patlamile a re tla mo ka pela-pela go nento ke go swaretseng yona okay ka tsamaya kae kwa go wena ke fihla go wena ka kere a dutse le bo makula mang a maithung le yena ka fihla ka re gante ompile tša makgwa wene ke tlo rena makgwa nna ke sa tsebe segwana a ra e thega o boletse le makula le gore o itšeng na ka tsena sekolong thata ka kapa sekgowa se a ke tsebe ga botsana go ne mo ke felang ke seko go mo a ke seko ngwanyane a o so o boletšile batho ba fetse bolela batho ba ba bitšana makulela ba ya ka thoko le yena a ba boa mo a tlama go nna re ke di bone ka ge o selemo o dulang o tsamaya o dula mo metseng ya batho ngwana modimo o nkwiša bohloko batho ba re banyaka ngwanyana ka mo South Africa a tleng o saenela tšhalete ya o šupa o mongwe ba reng ke pilo ba tleng o saenela tšhalete ngwe ka re wa a tlo o fo kgetha nna na a re ka re ke go bona gore o nyaka thušo batho ba re motho a ba fetse o saena tšhalete a e fetse o tswa ba tlo magela forum ba mo tsenyetša phahlo every month ba mfa tšhalete a dijo ka re ngwana ešo ka mokgwa go leng ka gona nka thabela thušo eo ya gago awa ba re okay ba mpotša ba re o shapo ke re ka mokgwa ba boletše le ena okay batho ba le ba dia gore ba tsena ka kuleng ba tsamaya ka tle gore mahlwana phasa gago e kae ke re phasa ka e gona gore okay o e late ka moswane ka 6 ro namela taxi la 6 ya frugo ke re okay shapa wa vele nna ke fitla vele ke a lokiša dilo tša ka moswane ka 5 wa mfounela gore loka ke a tsoga ra tsamaya ra Middelburg a re fihla Middelburg a ra ya mo tšatši leo re fihlile mo ra robala go gongwe hoteleng ya nngwe so ka moswane frugo ka masa ba re tsoša ra yana dinagela le gongwe a ke e tsebe gore ke efe a re fihla mola beile ke di-office be go tlatše makula makgowa gore ke ma-Nigeria gore ke bang ka re go fobolelwa sekgowa mola ra tsena ka rumaneng e nngwe ba nkgatha dinepe ba kgatha leo pilo dinepe a fetša mo ra ka go gongwe so ba bolela le Katlego a fetša mo a ra wona ngwane ko ešo ke nyako mo thuša mahlwana o shapo na ka re ke shapo banne ya lephepa ka saena ka gatiša menwana le yena a gatiša le makula ala ba gatiša a wa ratšwa ka raka go gongwe a fela go gongwe bantšha ke yona ke se gore ke tsona certificate seo a ba mpotse selo nna ra tsamaya re namela koloi ke re Katlego batho ba gago ka reng ka re ba loketswe ba tlo nthušaneng a re wa wene fana khullega ra boela kae re boela Middelburg re fihla Middelburg ba re tsenya ka KFC ba re rekela dijo wa wa ka o ntšha founu o nne ya founu e mpsa o ntšha 200 ranta wa nnea o rawa ye a se ya transport already re ipatetše ye o tlo fihla wa rekela ngwana o ba botse gore ke ne ngwana o moiwane o ke memmeng kwa bis2 and be ke ne bana ba ba i5 ka nako ba ba i4 ka nako eo o botse batho ba le rona ke ne ngwana o moiwane okay ra tsamaya ra ya gae ke October ban romela 350 mafelo ka di-1 tša November ka December ban romela a founela batho ba la rena ke sore ke dipain ke gore a nyaka tšhalete ka mokgonanyane mengwe batho ba le ba romela 1.2 ampha 800 le ena a tšea e nngwe a re matlhwana gape ke bone gore ka re bana dijo ke bone gore ke go nyakele tšhalete ka ra wa gona tabang fana January ke a belega
ka di 26 ke belega ngwana wa ka wa 2016 au ke makala ke kwa Philadelphia ke re ke re certificate ke na ka la go ya bana certificate ke re ko certificate ke fitla ka kwa ba ra wa wena sezi gape o nyetse ke re ke nyetse ba re o nyetse ka di 15 October Queen wa Ahmed jwale a gona bothata re ka go riela ngwana certificate ka fane ya Ahmed ke re awa na ke dinyake tšeo a ke nyaka ngwana ka ya bitse ka Ahmed ba re awa ka ga e sa le semetseng so ngwane moletela thoma re ya kgwedi o tsamaye o ikgoroba sedala ba tlo go lokišetša ba tlo go cancelela ka e sa le semetseng awa nnete ka jula batho ba la sang ka ba bona ka tsamaye ngwana ke jo thoma re 2 months ka tsamaya ka kgoroba sedala go mafese ke fitla go mafese ba re awa go nyake ga motho o nyetseng le ene gore a tla sign mo le go notifice ke founela ka tla go phone ja ga isa tsena ke phone ya makula le phone tšela mamphileng tsona a di sa tsena ka bo di ngwana ba tšane bo ma 3 months ba tla bošego ka bo ma 10 11 ke sa dula mola ga ba usobe ke dula go wena ba wa fihla wa kokota ke ka tle ga ntwe wa ile re bošoro so leng ya ke sa tsebena o rawa mahlano se ka wara na ke go tsentse mo le ke tseba gore o tlo ba right when a renya ke stand batho ba tlo go agela ke re a go sa tlo tswa chalete na o rawa a se chalete mfanna be ke tšhaba go botsa be ke tseba gore o tlo go gana ka re okay ke tlo nyaka stand ke gopela banka ge leng go nyala a gona problem mara selong ba tlo support mara ke gopela gore ba nna a be le certificate a ke tlo jala ngwana ka sene certificate o tlo re a re ska bara ba tlo ba tiza home affairs ka mo go nna ba nreetseng ka gona gore ke gone ba shapana ba ka ba be shapa tlo ba shapa ka re okay shapa gona taba ngwagola wa feta 2016 ya feta ka moka ba fela ba nromela 350 ke fela ke ba botsa ke re ba tlo ke nya go dela ngwana certificate ngwana ka gapa a gole awa o fefela ra wa re tlo go lokišetša a tsamaya gae 2 years ka moka se gona gae ke sa mo kry founung motho ele ena fefela ya romela 350 ego a re fetše o nromela 350 a ke re ke ya difounu ya founu tela isa tsena ke tlo tsena ka di-1 ke bona tšhalete e tsena mara a ke re ke ya difounu la nna di sa tsene ke re mara batho ba mose ba bapala ka nna ba mkolela ba re o Pretoria o tlile 2018 gore 2019 gona mo a emile ke re ka tle go tla wa ntšhabela ka mogo šetse ke movile mo la gaboela ke dula go gong phomolong be ba sa tle ba sa dula motho ke re ko o reka stenisele ka palelana tšhalete motho ele a bitša e ntši ka rena be ke tepele ga tšhalete se ke tepele ga tšhalete sase ka nyaka stan nka boela ga mama ka dula ga mama ke sole ke mohlotla ke re ka tla gore botsa batho ba gore stan se gone ke a ba botsa makare stan se gone gore ba gone tla ba nlokišetša ditane ke tše dintši ba nka fotla ba romela tšhalete kae ka spatela a wa fela re ke tlo ba botsa a ba belega a tsamaya gape tsama 2 years ka moka se gona gae ke fela ke re kgante ka tlego mara go riegang mara gane ka tle go bolela re ile ngwana certificate go riega gore ngwanela wa gola tswantse a sekolong o thome grade R Pretoria ka mogo nka re kokwa go mmoleletse gore ngwana a ne certificate mma go sa le busy ka sona a ba mo tsenya grade R kua magweng so nya re grade 1 ba re banyaka certificate ba mo romela mo gae a fitla mo gae ka re ka tle ngwana o nyaka certificate awa a founela batho ba ba re ka moswane furu ke namele le ngwane le kitchen ya bobedi re tle Metalbank ba tlo re fisha Witbank ba tizitse mo a re fitla nna ko for certificate a wa ke fitla Witbank bila kana ka ke motho le ena batho ba ke tsamaile bona go ka ra ba ntsebe ke tsene ka mo officing ba ra ba se sena re go tsebe mo a re le bana di farri di fraud mo engeng ka ngala nna ka mo officing ka joka tsama ka phone ka tlo ka wa ile ba pala ka nna so bilo a mo phonela a sa swara phone okay a re butša ka transport le ra boa gae ke a sekolong na ka sekolong ke feta sekolong ka bolela ka re ke gopela ngwana a tsene sekolo ke sa le busy le certificate sa gage ke tlo ra se dile ka tla ka ba mo tsenya le computing okay a ba ona taba mo tsenya sekolo a tsena grade 1 ke le busy ke ba tsonya ka certificate ba mfounela tšatši leng ba tsama gore ba sedala o ye shopong ye solo ya makule ba tlo go fa tšhalete o tsamaye le bana bao o ye home affairs re boletse le motho wa home affairs o tlo wena o fihla o fore o nyaka ke sa gopela o rute ke re ke nyaka mang motho o tlo go thuša o ile bola lena selo fo mfa maphepha a bana a gore le certificate ha wa ke fihla o sola batho a ba tsebe ga ntse ba fotse ba lena la o sola a wa se sna wa dilo tše ke tše tsa mo nyaka le kula la go le tle le sa ga batho ba a ba go divorce mo a mpona le nna ke a tswa ke a tsama ke boela ga ke fitla ga ke re katlego ga nte go riegang mara le ba pala ka nna ka mokgo le san riele go nyo le je ke nyake le ntlela le sa ya ga le bana ba ka ba sa ba re certificate tšela go riegang ka molata o ne le monna gage ana matlhelo go poloska tla mo o tlo ntušanya le monna ka re ka ge nna ke sene monna o bapala ka nna wa tso re ke nya gore monna wa gago a tsebe gore o nrileng bana ba gago ba sekolong bana ba gago go la sasa nna bana ba ka ba sekolong ngwana ka ntse o nya e crèche wa gago ya crèche mongwe ya sekolong o re wa e sa botse makula ba gore ba nriela ka mogo ba go rietseng ka gona a re jo mahlona motho ela ga go nyetseng le ena o phua ana chaleta ka se gone go riela certificate nna motho o tlo 100,000
polokwane gore bana ba ka ba be le certificate bana ba ka ba le certificate tse itshutsu e mongwe se sengwe se sa mashilo ke sa ga sa fana gabo se sengwe se ke sa fane ya makula ke re okay aba fon reela so le a gona taba ka re se le bapa ile ka nna a gona taba a wa bantse bankisha Witbank gape a fitla Witbank bankisha ka go sa di mongwe gore ba boletse le ena gore go rile nga usolo ngwala maphepha o mpha maphephanyana manga mabedi gore se tsa maphepha le o lishe sekolong o fihle ba botse gore o sa rile certificate ke 2018 ke 2021 ke isha phepha la sekolong ka fela sekolong ke rawa ke sa le certificate ja ngwana se di ba rawa se ka phepha le nna re nyaka la go phepha la go ba le ID number go le ngwana certificate se etla se mo tseleng ha o ke ba founela ke gape phepha le ba a ba le nyake mpa nyaka la ID number par tsama Witbank gape ke boela Witbank ke fitla Witbank batho ba le ba re ba le ba go go mafesa Witbank ba ra isese maphepha shia ke re gore ke a mantsi a re bere ke wena fela maphepha a leng mo re tlo a checka ka June kana go ke March bara ba tlo a checka ka June ke ka June jwale ka June ga re ngwana ba re ba mra ka sekolong go tlo ria gang na ba ra isese bona plan ru ria jwang a wa ke a jo Witbank ke bua a ke fetso bua ga ke molata ga go ne monna ga ke re ka tlo a bona tswa le go jwale go go swarisha ka re go jwale o mpotsa ka motho ka ile mofu o mpo motho o mona gore ko mophua wena wa gago o go mmina go pela gore o bolela batho ba go le nreleng plan gore bana ba ka ba gone a sekolong a oa o fosora ka moatlo go le fosora ka matlo la man la bone o tla go nna o re matlwana ke ape ke a Middelburg ke re okay a fitla Middelburg go pela gore o bolelele batho ba gore ke bana ba ka ke gale ngwana ka ngwele o re ya 9 years a sekolong o re ya 4 years o ntse wa graduate so ja sekolong wa go tlang le re ya jwang o rawa ke dora ke fitla Middelburg mfana ka go founela o tsamele le Middelburg a founele bi o tsamele furu ka ma 6 go taba mawana o tama tuke mo sendela SMS ke re ka tla go tseba ka o ka se ge o ka se bolele batho ba ke tlo bona gore ke re ya jwang ka re ke ngwale tse ra tsotela lona ga em fetole mara ke tlo ikere ya thuso o rawa ta mphetole weekend ya feta mantaga ke a mmona ke re ka tla o rile ba go sendela SMS o sa mfetole nna ke tsama ngwanyane mo ga o so mo o re a o so lo amra gore ka tla mara wa o bapala ka mahlwana sona wa batho ba okay ba tsebitse mahlwana dilo ga ba direla re wa tsa nna dilo tse le nna be ke re ke a diria a ke tsore be ke re ke nna mahlwana be ke re ke a mothusha ke re bala ka re wa bona gore a ke thushege wa o sa ntshege ga o sone ka mo go ntsentse go nyo lo mpotsa ka motho e ile mophu nna gore motho ke mophu ke tsena ka nna mona a rawa mahlwana ke tlo go fanda ranta offices ya gago gape a boele simpu ka re se o tswa palla ga itre ke mone ya tšhalta bana ba ka o son ke re ke le bana ba ka dijo ke nna be ja se gore a ya nthushe bara ka se gone gore a ka re le bana ba ka certificate nna ke sa pele a rawa re tlo le ka la mafelelo ke filo motlogale ka mogo ka kra ba o se ba bang ba utsi ba mahlwana a re go thushe o ngwale pitšeng tse golo maybe ba tlo go thusha yo nta de ka ba ben ka lebo go le ka fo nthusha gore ka fo kra nna certificate tša bana ba khona sekolo jalo jwale kana gore ke la ga mankula le la ga motho wa gago kwa ga mang kwa ga Ahmed kwa o ma Ahmed go le mo go ya ka molao o ne bana ba kae ke ne bana ba 6 ka gare ga bana ba gago ba 6 ke ba ba kae ba baneng le di certificate le di pasa 4 ye ka mo kae nayo ba ba ithuba o mo mathomo o ne o re ya 20 ngwago ke pala go mrela pasa ka na taba tša makula o mongwe o ne 17 ba bang ba bane sele ba banyana o mongwe o ne 14 o mongwe o ne 12 ke kwele o re ka ba dilo tše ka moka ga tšona o di dumetse ka baka la motlhako wo o beng o le ka gare ga ona ke kwele o re o be o dula kae o hlokometse lapa la ka mowe ke moka wa tloga kae wa ya kae gape o hlokometse lapa la ka mowe motlhako wo o hlakang wa go dula metseng o ne le ga geno bothata ba gago ke nna le mama be re sa kwana ga botse le ba kae step father syllabus sa swara bana ba ka ga botse ba gago fela o a moshimanyana wa mathomo ngwana ga wa moshimane wa mathomo o be a dirang gore step father se se sa morata mola se rata ba bangwe gore a ke tsebe mara mama la mafelo a nraka o boletse a re ngwane ya gage o nyako mo lushantša le motho ngwane yaka o nyako mo lushantša le mogalaji wa gage kare a go le ka mokgwa o emelela mogalaji wa go ka ngwane go bakilwe direkere ba re ngwane o tšere direkere tša stefara se a le tsona sekolong ka re ba le kana pela o manya ngwana ka baka la direkere ka ra bodi ka direkere tšela mama bona nna senke tša direkere jalo ka se kuse gore o tlome wa mo emelela go ka o ra di tšea ba re o di tšere mama a kampe o tšwele bana ba ba gago ka re gore bana ba ka batla ba tla išega kampe ke tšwe alright
back to business o bolela gore Katlego o go kopantšhitše le banna ba mo go banna ba babedi go be go ne le o e leng wa gage and then go ne le o a swantšeng e be wa gago le tloge le kgopelane tša marato goba le no dula godimo ga deal ya gore ba tlo go agela ke moka ba go fa 1,500 ka kgwedi aowa ba bolela ka 1,500 ba file gore ba tlo nkagela ba mfakela phahlo every month ba mpha tšhelete grocery be le kwane ka bokae a ba mpotša price ba file gore ba tlo mpha grocery mara every month for sure go thoma yona 2016 eo until ba thoma mpha 1,5 2020 ke fetso belega ngwane wa kwa bobedi go fitlhaneng le fihla le no o ba go fa di 1,5 every month so every ka di one so communication ya ge o receive di 1,5 e pallisha ke eng gore e fihle kua tabeng ya divorce kapa tabeng ya gore o credit certificate bona tata ka taba ya divorce ke boletse ke sa tšo ke ba le ngwane wa bobedi bandrela ba re awa lawyer re ke re tlo go botša re ke re lawyer le ka yona December ya last year ke ba boditše ka bo ma October ka mo tša ka re pilo gape nna ke tlo kgatlha ke ge go mpha tšhalete bana ba ka ba tlaišega ngwana ka o nyako ya sekolong kana pilo ke mang ke anyetseng okay ka re go njwela ke tlo kgatlha ke ge o mpha 1,5 ke eng ke e gola ka sasa a ena taba ke kgopela gore o divorce ke nyaka divorce a rawa mama ke tlo go divorce after 4 months ke tize ke October nako eo ke a gore after 4 months moslobele go mafepere wa re go ba bo March a o ya feta maloba ka January wa mfounela mahlo o re ba wa mpotša gore ba re o founiša abuto mongwe o ba fela nromela tšhelete eo o mmotse gore gore ena wa tsamaya o ya gae o ne 20 years a sa ye gae a tse gore o tlo boaneng ke re jale ga a tsamaya wa tife ga a sa boa ke botšiša ngwanye Katlego ke re Katlego fela pele ka re ba re o ya gae wa tife ga a sa boa na ka re ke mokgopetse divorce a re tlo ntifosa after 3 months jale ka re shu o sepedi go tlo riegang ka nna na bana ba ka go tlo riegang ka bona a rawa matlwana na ke tsebe ba re o boletse le wena o go file 400 ro re la bana certificate ke re ko re la bana certificate ke sa gone ba re la bana certificate ka 400 ka fa ausi wa ka re a tsamaya a leke ausi ka o tswa police station after police station ba nyaka affidavit ba mo romela Simpupura ba fitla ka mo go ba a ke tsore ba mo retse ba reng kwa Simpupura ka re builana matlwana nna ke paletse ba re nga se gone go re la certificate o ye mogolo right ke boletse le Katlego ne le khone le msegare statement sa gago maabane le maloba ge ke bolela le wena o hlalositše gore ga ba go hlalosetša ga botse gore lebaka la gore o nyalane le bona ke mara go ya ka Katlego o bolela gore o tloga go hlaloseditše ga botse gore batho ba ke lebaka la gore ba nyake go nyalana le rena ebile yena a bolela gore yena o boletse gore o ba bereka batho bawe and then a benga ba bereka yena ke mmotšišitše yena a se dumele gore le yena o be a ne le lagage and then le lengwe e le lao yena o hlalositše gore a se nka no tsena felo moo so o hlalositše gore o go boditše lebaka la gore banna ba gore ba nyake go nyalana le rena ke gore ba nyaka citizenship ya South Africa and then dumela and then ba tlo go agela ba go fe tšhelete so yena ntwe a le mo godimo ga yona o re yena mo tabeng tša bo Ahmed bo mamang ga gona jwale ke go hlalosa gore aua bo Ahmed ba ke ba babedi le yena o ne wa gage le wena o ne wa gago moroka ke mo khopetse Katlego gore a tle mo ke mo rapetse kudu ebile ge ke tsena mo radio mo ke tla mmerekong wa WhatsApp o re ga botse ke tloga ke te tshola kuduru why ke ganne go tla ka baka la gore ditaba di ga botse ge re di bolela mahlo ka re no it doesn't matter because go rapetse too much mosegare and then wa gana mara o dumetse gore re mo founele o dumetse gore ge ka ba re tlo mo hloka re mo founele re tlo mo hwetša mo founung and then re gone go bolela le yena and then a re hlalosetše gore yena o boditše wo nnete wo re ga ba mpotša nnete mara jwale ka motho o mogolo o be a swantše a tlabe ke ge ba mo šuta dinepe and then le ge ba ya home affairs
aowa ntate ka kapa mola like le wena a o kae o ka se re ke home affairs ke like moagonyana o mongwe a o swane ke like a o laetse gore ke home affairs mo nna re tswang e fa ba moagonyana o mongwe so a o swana o nkare ke like gore o ka se gore ke eng mola nna ba nkgatha dinepetse a ke re ke dumetse gore ba tle ba nkagela ke ene ko lokolla tšhelete ya motho e gore e kgone tla ka moo ga gone tle e berekišwa se se matlwana ka nakwe go ne ntho nngwe ke sa ikwešišing ene ke nyaka go ikwešiša ge wena le katlego le šala le rwalana le ya Middelburg be le ya go dira o mpoditše a ke re go letlhaloseditše gore re o saenela tšhalete ya bilu e nyaka ke mosadi wa ka mo South Africa o a swereng ID okay tšhelete wena o e saenelang e tšwa kae a ke tsebe kore le nna be ke raregile mola ka re be ke nyaka thušo le nna ke re ke kile gore ba re batlo nkagela allright a o tsebe gore be e tšwa kae le robetse kae wena le katlego hoteleng e nngwe so ba re robetse re le ithugo hoteleng bana ba gago ba le kae ba le gae ba šetse lauso moo ge o laela ba geno o rile wa kae a ka laela motho be ke sa dule gae be ke dula le bana ba ka mo after ga bokatlego mo am founetseng be ke le ntsi matlwana ba bana phaso e kgolo o e dirang ke gore wena o tšea o ka re batho ba geno a ba go rate phoso ka ke yone ke irileng ka ra sa nka laela motho fele ke filo tsamaya ya bobedi o tšea di-decision le ditšhomo allright o spetse o ile home affairs wa go tseba pampiri tša home affairs wa di tseba pampiri tša home affairs di ne le logo ya gona ya go bontšha gore logo ye ke ya home affairs o diretse bana di-certificate dilo tše di go kry-a o diretse bana di-certificate wena go saena formula ya go bontšha gore wa nyala o ra re matlwana wena o kgone o bone gore mo go diragala bona a ke kgone bothata ba ka wena tate Moremi a ke kgone o bala allright a o kgone go bala manese ba go baletše sepetlele ba go botša ba re wena o nyetse wa ga Ahmed ka mokgwa o bolelang ke botse ke mmeo be ke rile gore ya certificate a ke fetse o belega ba re o tla ba home affairs ake wa yona nako o se wa bitša maphodisa wa re nna mo a ke tse gore ke tseniwa o nretse a re ka re ngwana be a sane 1-2 days a ra ge ngwane a thoma like a ušakalana nna ke tsamaye ke Groblersdal ke rile jalo ke tswa Groblersdal ka fitla Groblersdal ba ndela ba re ke tle le lekula le laka re tibose fase a go kgone gore nka tibosa ke ne ke nnoši allright ge o dira dilo tše monna ga go papa go ngwane o bongwe iphepele ena ka nako o mmoditše aowa o a tseba gombe le gore wena o wa gamang a wa sa phela allright wena le katlego ge le šala le etla ka polane ye ya gore le ye go nyalana le batho ba ba šweu ba go tswa ntle be le sokotšeng gabotse nna fo nna be ke shota madulo a go dula be ke nyakela bana ba ka ntwa bo bona o shota jwang mahlwana ka bana ba ba 4 o ne matsogo o ne mahlo o kgone bona ntongwe le nngwe o raite mo e leng gore a o ne bogolofadi basadi ba namela ge ba bona go pala ba namela di-taxi go ba ba ka diforong go ba ba kae wena bo shotileng mo e leng gore mahlwana o nyaka tšhelete e leng gore a o tsebo re tswa kae o nyaka go no e amogela e tle ka gare ga panka ga go e le ntši wena bo sa tsebo gore tšhelete e leng gore o no ya go e saenela ka bontšhi ya tla ka gara panka ga go e ne di tla morago ye gapa go no gore wena mahlwana o ka nyaka go aga ntlo ka tšhelete o sa tsebeng gore e tswa kae a gone gore wena o ka tla nyaka gore wena o nyake stene o yo agela bana 5 room and then ka tšhelete o sa tsebeng gore e tswa ka and then o ska expecta gore go be le di-challenge ka morago ene le banka nke be bone ka gare ga banka ga go thoma go tsena 200,000 be ba tlo e freeza tšhelete eo cause be ba tlo inquire tšhelete e tswa kae bo tlo ba botša gore e tswa kae o be ke tlo ba botša nnete nnete bo ka se ba botše mahlwana o be ke tlo re ya bona 1.5 o e gotše mengwaga mekae go tloga 2020 go tloga 2020 go fitla le gono it's almost re lata 5 years now wa e bo go motho sa botse ba family be ke ba bo yo ba tsebile a ke fetse o belega ngwane wa mathomo ka ba botse ka re gape ka tla go unreach solo a tšhaba 2 years gae ga boa ba go tsa gore nna tsa motho ke mokwa ke kwata go ndwela ga thoma a ka shifta mo ga se le nna boa awa mara le awe gore be le dira bogodu le awe gore le dirile fraud ke nto ba mpuritseng ngwana police station ka re ke tswa police station la mathomo ka fitla ka ba hlalosetša gore gape nna go solo ba re lena baswa ba go njwale le reagile ge thoma le tla ka mo
wa bona nna ka ngala go police station ka spin no ba le botsa nnete a ke re nako ngwe matlhwana go tla mo kisesi o tshwanetse o tsebe re tlo go botsa nnete botlhoko bona o tlo bokwa because re tlo go botsa e le nnete nkwešiša go ntlo le katle go tshwanetse a re botse gore gabotse yena makula wa jere kae yena batho ba ba go tswa ka ntle ba e leng gore go kwane le taba tša gore o swantse go nyadišanwe taba e tswa kae and wena o dumetse jwang and ke mang wa ileng a saena Home Affairs ba gabo ba se gona ntola go e dira e kotsi kudu go mba le bona o tsene ka gare ga yona ka letšatši le le teng mara go santse o tswe go tšere the period of 4 years o palela ko go tswa ka gare ga yona but o tso saena ka letšatši le le teng go ntse le o saena le monno e leng gore a se wa gago a le ratane a le ri ene o tswele ka grade man sekolo grade 3 ka grade 3 emampele grade 3 ya grade 3 ka 1 ka 1 standard 1 why awe be ke se gore a ke tsebe wa ka tle wena Wa ngwaga mang Matlwana? kana ba re mang wena Matlwana wa 89 wa senke wo ya sekolo be ke mama ka ba se gona phela Joburg be ke se ne motho a ntlhokomelang ka school uniform and then thaka tša gago kapa ba bangwe ba bana ba geno bona be ba tlhokomela ke mang awa a usa ka ba te phela dipolaseng o ba dula le mama Joburg nna be ke šetse le wa moshimanyana nna ka decide gore ke tswe sekolo ke thoma bere ka dipolaseng ke ne 12 years ke bona gore ke tsene wa moshimanyana sekolo ngwana wa gago wa mathomo o bile le yena o ne mengwaga mokae sese Matlwana ke ne 15 nke le swareng katlego ka mo founu ya ka ya ntla ba le khono e ria tše dingwe ke di kwešiša nko mo founele ka mo tate Maobane wa tseba magagesho taba ya go swana le ye e nyaka go lokišwa tšhelete e a berekelwa se ka nyaka tšhelete o sa tsebeng gore e tswa kae o kgatle gore e tsena ka gare ga panka ya gago se ka bo ebe wa tsogile aiba so re tla kwa katlego gore yena o re taba tše di sepetše jwang a e kgonagale Katlego le gona kgaetšedi ya ka re a leboga a ke no tšea sebaka se ngwana tate ke go dumediše semmušo ke be ke go amogele lenanegong la pitšentše kgolo go motse community radio mo e le gore ke na le professor Moremi ka fa ke na le kana le bitšana bo mang bo Mfana gore le bitšana bo mang bo Mahlwana gona fawe ke ne le yena ka fa o a mo tseba o mo tseba jwang ke godile le yena besides ka dula mo gae because of bile e seng yena na nnoši ka moka le mama gage ba sale ba dula mo gae because of makopa bona e sala ba rata ka kwa ga bo bona like ke ne le dishu ke boletse le wena mosegare kgaetšedi ya ka ke a nagana gore o a tseba gore re go founela mabapi leng re go founela mabapi le taba ya banna ba ga Ahmed kapa Ahmed le Mamang ba lena le ba babedi lenyalaneng le bona and then go ya ka Mahlwana mo o hlalosa gore o tlile le banna ba wena and then wa se mo hlalosetse nnete ya gore ba nyalana o a itse ba taba eng nke o hlalose go ya ka mokgwa wena o e tsebago ka gona go fihla ebile ge a nyalana le banna bao a ke ra gona tabe e leng gore re ka e bolela le hono ka motshwane ra e phethagatša kgaetšedi yaka re hlalosetse gore le thomile jwang and then la fihla kae go fihla ebile le nyalana le banna bao nna ka nyalana le bona okay re ke no e bia so ka mo go ithomang ka gona ke mo founetse ke be ke se gona mo gae ka ga go hlaloseditše le mosegare ka mo founela ka mo rela ka re ke tlo tla gae re tlo bolela taba shi ka re ga ke fihla mo gae ka ebile e seng ke mo founetse go le gare ga kgwedi kgwedi ga e fela nnete ka tea matsapa ka tla gae ka ke fihla mo gae ka mo nyaka mo bego a lego ka mo hwetša ka fihla ka mo hlalosetša ka re tla go botse e seng se ba seemo sa gago o na le batho
ba so le so and then go leng so nna ke be ke nagana gore o ka ba motho mo right since nna ke sa kgona go wa rela ka ke mo fitlhela ka re wa tseba gore nna khale ke nyetse then ke moka wa ba gore o re bale ba re go reagalang ka re ba close mare se mo gone jwala ge nna ke tlo bua gape gae because nna ke be ke sa dile mo gae by that time all right wa ba gore okay re di-number phone ra fana go atimelwana ka bua gae ke bua gae ka fitlha le gona gape ka mmotsa ka re motho ka bona batho ba le ba re ba close a re okay a gona bothata le sesi wa gage na le gona wa e tseba tabeo then ke moka wa fitlha mo e leng gore a fitlha fela ka motlhalosetsa ka re enke be e le gore a ona bana nke se thuse wena ke nyaka motseng gore a na bana mara because of the situation ya gago o a sokola ka baše batho ba mo ba tla kgone go thuša ka tšhalete le gore o kgone go ba le pleke ya gago ya go alright a re go nna re alright ka re batho ba gore ba etla nna ke ke ba bona a ba etla then re bolele nnete ba tlile bana ba modimo ba fitlha mo ba bolela le yena ebile o mongwe o tseba sepedi a gona ba bolela sekgogo ebe a bolela sepedi se e leng gore nna lone ra se bolela gone jwale a mo tlhalosetsa gore bona o tlo nyala abuti wa ka ke moka wa re go monyetso yena a tla go tlhokomela a ke then ke moka wa feta kgwedi a ya thoma le gore ba re le gone re boletse ka moswane ya hlakana ba fela wa feta kgwedi a ka mo founela ka mmotsa ka re ke tlo bua ke buang go tlo nyakega gore ge ke bua mo re tlo stela re tlo apply ka gona mara ke tlo bua ena garabe ke taba ka re dintse ntse di nyaka garabe ka di nyake weekend all right nnete re tlile mo gae ba founa a bolela ka founu ke dutse mo o bolela le mofeng le a tseba go sepedi ba bolela a mo tlhalosetsa gore all right ke tlo romela transport e le go lata wene le katlego le tlo ya Middelburg le tlo tla mo Middelburg le tla mo Middelburg go tlo re ga sol all right a seng go ba bothata nnete transport ba e rometse ra tsamaya ra ya Middelburg re fitlha be ba letse ka moka ba le ba babedi ba fitlha ba mo tlhalosetsa ba re ga e le gore mama a o kgotsofale e sa le lerato re re o ka nna wa boela morago a ra wa ke right e be a imitse ka nako eo and ka nako o ke a naganang ka re na na le ngwana o nka ra motshwana na le bo 4 years okay nka re na imile ngwana o wa bo-2 if I'm not mistaken then ke moka go ba gore right ra dula mola gwa bolediwa wa gwa tshiwa ra rekile dijo ra boela plekeng mo be ba re buketse ntsheng nnete ka motshwane go tsogilwe mosegare seng ka mase wa sepediwa ka appointment e be ba e filwa ke home affairs with bank a go fitlha with bank o tsene ka gare yena le lekula le leng le bego a sepela le lone be re le ifoa ja wena mapele katlego yena o tsene le o la ka mo gare wena wa šala le o mong ka montle ba tsene ka mo ba santse ba cancel ke marriage cancel ke ra gore ke nyako o kwiša ya gore yena o tsene le o mong ka gare wena wa šala le o mong ka ntle all right le ka tswela pele ka šala ka ntle ke mo ka fetša a tswa ka moraganya ka nako ga fetša ba fetša tsena ka mona a tswa re nna a tsenya ko iri yang tswa mofuto ka mo fetša le nna ka mo fetola ka rata re ke mmat e ka bona ntwa mofuto wa nyaki a bona bothata a ke ra wa saena selo ka mola ara wa ka saena selo ra dula fase mola a fetša re dula mola fase mola ba motlhalosetsa ba ra wa gona if ever o nyaki a gona re tlo go gapeletsa a be mo a re gapeletsa le gwa tswa mosadi wa gona ka mola like a ke sa gopola gore nka re ne le marriage ya ga botse ne le marriage cancel wa motho wa moso a fitlha motlhalosetsa mo pele ga ka re se ga o sa nyaki a o gapeletsege mara ga e le gore wa tsena o tsebe gore wa tsena cause of mo re ya dilo ka tsela e right ra dula mola ausi ra re tlogela re dutse mola ntle a re go a swana le ge nka tlhoa ke re ke a gana ke gane nna nka se toge ka nyala ke motho ka bana ba baka ba tlhogo tsa go seswane ke mantse a tshileng go ena nna ka re okay nna nka se go gapeletse because of ka moswane di-consequences tse o tla bong o fatsang nna mo gong ke tlabe ke se gona mo gong ke tlabe ke sa tlhoke sa phela ke mantse a ka ke mmoditseng one all right go sa be bothata a boela ka gare o tlo saena ka gare a saena ka gare ge a boa ra tswa ra ya dijong go tswang go iwang dijong go fitlha gwa jewa ra boa gae ka mmotsiša ka re ntwana o right na before dilo tsela ka moka tsona o remember o fetse o saena o fa certificate sa handwriting e sentse se tlileng ka motšhini o swereng tshela sa letsogo then ke moka ka mo reela nna ka re na o kgotsofetse na a re as long as batho ba e le gore ba tlo ntirela ntho e leng gore bona nna ke a nyaka go bona alright go sa be bothata ra boa gae le nna ka rwala bekana ka sepela since ke sa dule mo gae gore mo founung e be ba bolela ba reng ka nna
nna ke be ke se gona eo yona ke tšhabo bolela mang until ka morago ga nako ge nna ke buile mo gae it was I think 2020 ge nna ke bua mo gae ka nako ele ya COVID ka moka vele be re tlogošiwa mo be re berekang re tla gae a fihla mo gae sebakeng sa go ranelata jwale ka motho gore ka tla go okay o ntse ntšhitše poleke so mara jwale batho ba la ba sa phethagatsa ka mokgola stene ke naso mara jwale a ba sa phethagatsa ka mokgola ba ntshepišitšeng sale ba mpha tšhelete go reka stene and then ke na le mokhukhu mara ke na 1 2 3 ke tlo kwa ka yena a boditše bakgotsi ba gage ke rogiwa tseleng nna ke na bothata bile mantšwa motho mongwe a ntlhabang ka morago ke na taba le ona ke motho go phela ka mokgoo fela a wa ka sabele bothata le bona a msho ka tla beta sebedi a fihla o nkreile nna ke na le monna a se nka tsena ka piece le gore ke nyako tsena ke bolela le ka tla o fihlile a omana ka mogale makare sa omana ka o nyako bolela le nna bolela ga ntse ka re ka mongako o gona tata go bana a re nna o tlo mpotsa gore nna ke na tata go bana o tlo mpotsa ka tata go bana ka ga nna ke sena tata go bana o nnyadišitše le makula a o fetša mo wa ntlogela ke etša ke itšalo ke re mara nna a senke wa mpotsa re wa safara nke bo tsale ka e cancela tabe le mathomong alright ra dula fase a re dula fase ke bolelana so ke tša founu ke founa ke ire loudspeaker ke founa ke ba botšiša a dutše gona mo ke ba re like kgang le rile jwang ba re go nna ba re mama re mo rometse tšhalete o re kry-ile mokhukhu re mo rometse tšhalete gore a reke dilo re mo rometse bokae ba re ba mo rometse bokae a ke sa gopola re nka re ba rile 4000 mind you yena nna a sanka mpotsa dilo tse gore ba mo rometse tšhalete gore reka phatlho ka ngakong ene ke moka why a go ntse go ya ke mo gae ke nako COVID a gona movement o leng gona ka ba mo romela ditšhalete kore ka ba mo rometse tšhalete ga a tle go nna re ka tla go ba nrometse tšhalete tsikitsiki ka tsatsi le lengwe ke tlo kwa ge ke ile polekeng e nngwe ba rekiša dilo tša goba a re ke kwa ngwannyana wa gona moo ke mokgotsa gape a re batho ba rekiša batho and then mola ba rekišitše batho ba benefita ka tšhalete tša bana ba batho ka mmotšiša ka re ge gore batho ba rekišitše batho ra goreng a re ya re a tseba gore wene makula a gago wa rekišitšeng matlhwana ba tseya tšhalete ba e tsentšha ka accounteng ya gago o gola wene matlhwana a gago le selo ka tla gote kwa jang o tsa ria ngwane mongwe sego se se kang a wena ke motho mongwe wa phisa ke nna se nna motho wa lešate okay go sabe bothata nna a senke ka molata ke sankele ka bolela le sesi wa gage ka re ngwanešo wa bona nna ke a itshola godimo dilo tse ka moka tsona gore di a riagala gone jale e be ke sa expecte gore ga dilo di tlo pepera go ngwana rena o tlo mpolela ka mokgola kwa bathong di a santse a bue mo go nna ke nna ke mo išitšeng re be re bone mentshi wa gore re tlo mo ntšha jwang katlego banna ba wena o ba tsebela kae o tsebana jwang le bona ke berekile le bona go robela dala and then gore o ba kry-ele motho wo a ka ba fang citizen ya South Africa ba go file bokae wena a senke ba mpha tšhalete o be o no be o idia for free nna be ba kgopela nna ke ra gona gore o ba file motho wo a ka ba fang citizenship ya South Africa for free out of the goodness of my heart because of be ke ipotsa gore nna ke thuša o mongwe ke sa tsebeng gore ke mo tsenya ka gare ga mathata okay o thuša motswantle go mo nyalantšha le ngwana geno Katlego so Katlego ke na le putsišo ntle le wo kore mo South Africa not empileng gore vezinyao e ka ba batho ba ba kae ba o šetšeng o ba tsentšhitše ka gare ga manyalo a go swana le ya sorry e ka ba makgarebe a makae mo nageng ya Afrika Borwa ba o šetšeng o ba tsentšhitše ka gare ga manyalo a mohutao a ba gona ke ena nnoši o re ke ba babedi a re mola go dula mogabodi ke mang auso la go ne auso mongwe sa la dula mola a thutha ya ko ene mana ke sa lampotša nna ke introducetše matlhwana fela go batho ba gagane not Ahmed bona okay ke ena fela and then jwale Katlego bana ba safara go kry-a SASSA bana ba safara go kry-a di-birth certificate kgaitšedi mo o nyaka go tšwa ka mo gare ga batho ba wena o ba tsentšhitšeng ka gare ga bona way forward ke eng kapa solution ye wena o neng le yona ke eng gore a feleletša e tšwa ka mo gare ga batho ba solution e ke na leng yona nna ke sanke le mantaga be ke na le yena mola re bolela
Maindu yena o re ke tlo kgopela go romela di-PDF tsa di-payment tse bego ba mo romelela tsona as a proof ya gore ne ba mo fa tšhelete for dilo tse e leng gore ne ba bolela ka tsona tse nna ke sa tsebeng ke ba ke paletse ko go di bula because of ke sena data mantaga be ke dutse le yena mola tlasa motlhare mola a bolela gore ba mo rometse tšhelete ena a bolela nnete a se nka bolela nnete gore ba mo file bokae o no etse ba mo file 400 rand which is ba re ba mo file tšhelete e ka thomang ka gore ya 3,000 rand ba mo file 1,500 ba boa ba mo fa tšhelete nngwe ka ge ba ba retse gore bona ba tlogele ba seka ba sa di-connectioneng jeo tša bona yena o tla tsamaya a ya home affairs mo yena a tlo yang le sesi wa gage e sa re o mo kgopetse la mafelelo wena jwale ka motho a tlwaelaneng le banna ba o boletse le bonane la mafelelo o bonane le bonane la mafelelo go bonana bona ke bonane le oiwane ke fihla ke hoite gona because of next ke se leka ke ditaba tsa gore ge o sepela mo strateng ke mantšu ka mo le ka mo wo o mowane wo o bonanang le yena ka mabaka a mafe ka baka la gore wena o re ga o ne connection ya selo le bona ya lebaka la gore nna ke fetse ke namela ke ya Middelburg ke ile bona ba gagana ke ba bontshitse ke ile go yana ke lo mmontsha ke taba gore ke lapile ke go hwetsa ile gore gone jwale ke phela ka guilty conscience ya gore bana ba emong a ba kgone go certificate a ba kgone go riang ke nyako tseba nnete ya taba cause of nneteng go bolela nnete a gona ba ileng gore ba mpotsa nnete cause of gore ke 300 or ke 200 or ke 500 or a 500 katlego gone jwale ge re ka re o berekišane le rena go hwetša banna ba o ka ba tliša mo go rena banna ba bila gona bothata pele o ka re kopantšha le bona ga botse le gone jwale o bona historiswa ke gore le ke nyako go romela proof of payment ya dilo tse ka moka ga tsona neng ba re ba mo dira le di-voice note nkantse ka go romela eno ba ile gore sa le ka loser phone yaka mara ke no ra gore o a re netefaletša gore wena o ka re kopantšha le banna ba ra dula mo ra kgona go bolela le bona yes ka ge ke go boditse le motsegare o ka kapa gore wa bona ke itshola ga magologolo because of it's not like ke ntho e leng gore ke perfect I mean nka tloga ke tiaspega ka yona nna o bona ke motho e leng gore ke rata go bolela taba straight yona ebile molaleng fela le ka mosaneng ka go tšetša go iša mo baleng fela simple okay moroka a shue nkore ko go adime yena a o se katlego le kae re gona wa tseba o se katlego ai ke swabile man ke swabile kudu ka se se diragetšeng ke duma gore re se fediše ka lebaka la gore ntho go swana le like e tlo fetša e tshwenya bana ba gago nako nngwe ge go le so a o se katlego ge motho a re ke kgopela nto so se ka no tšhaba go botša motho re yeo nka se kgone ka lebaka la gore wa bona gone jwale ka mokgo go leng ka gona go kuša bohloko ka gore le wena go ka kry-a ka le lengwe la matšatši bo ekwa ba re ngwana ga go tšhomi o mo nyalantšhitše le mang o ka seko bo sekgaetšedi yaka so ba lapa le ba tshwenyegile o bo le ka go thuša neta senke ba tsela e right ya go thuša a re ilokišeng go sasa go kry-aga le monnowe and then go nyakiweng lawyer-a o a faile divorce and then se se a tšofaneng ya le mmo go yona and then go be le bophelo bo bokaone nna potšišo ya ka eno ba go no re se se o bolela ka taba tša gore wena o ka re o jile di 100,000 o tsebang ka taba eo aowa nna ka ja 100,000 a ka ja still o bona nna ntate moremi ke a bereka wa kwešiša and a ke thomo bereka le gono ke gale ke bereka le ge gore gonne ke babela le ke go reka dijo ke rekela bana ba ka ke gopola gore go na le bana ba bangwe ba ile gore ba ye sekolong ke mmoditse le malobaene ke mmotsa ka pelo bohloko ka nnete ke kwa bohloko go tlogela ka peleng yaka ka gare nnete wa bona ke nto ke reng wa bona o se katlego ge motho mo thuša o se ka mo thuša ka go mo nyalantšha le motho o mongwe o se ke wa kwela motho wa ka ntle bohloko go feta ngwaneno motho ke ngwana geno bohlaki ba gage nke bo motšeo mo iše makgweng gore wena mahlwana tsena ka mo lapeng le o suelele makgowa o ba apeele o ba hlatswetše ba tlile go leboga o godiše bana gae eno ba yeo ya gore
a senke e ba tshepedišo botse. So ke kgopela gore ye e fele kore like se se ya divorce a tswe ka mo ene le yena a tlogele go amogela di 1.5 tšeo ge e le gore ba mo romela tsona a di bušetse morago go bontšha gore ga a di nyake. A ke reng kwa sese go bontšha gore ke nnete wena tšhelete o ga o e nyake santse o e bušetse morago ka re le wena go e amogela e ba o ka re le wena o dumelelana le dilo tše ka moka tše di diragetseng. So gone jwale o ne monna Katlego o ra re o tlo reng ga e kwa dilo tša go swana le tše gone jwale ba geno ba reng ba e kwa dilo tša go swana le tše gone jwale bana ba gago ba kae ba e kwa dilo tša go swana le tše wa bona gore nke bo mo thušitše ka go monyakiša mmereko dilo tše ka moka tše nke bedi se gona se ka thuša batho ka go ba nyalantšha go nyalantšha batho go kotsi kudu gobane gone jwale wena o šetse ka gare ga ditaba e segale bana ba le ba palela ke go kry-a di-certificate bana ba gago ba phasa sekolong ba re ya ba ka ba tla tšwela pele jwang ka lebaka la gore mama o ile a dirantoso bana ba šetse ba hwela nto bona ba sa itsebeng. So ke a kgopela wena go sa gore nyakela banna bale ene re ka se ba latelele kuane bona ba swanetse ba atle mo seabuswa court gona ba tla ya mo court ba bolela le diagente mo di ba thuša ka mokgwa di ba thušang ka gona se se a faela divorce and then ba fa letšatši o la divorce ba ga botse and then la kgaogana cause ntho e diragetseng mo ge re ya nneteng ke fraud and o mongwe a ka feleletša tsena ka gare ga tronko. So a se nto botse so lena le balapa se se wena ba re bolo gona ka tle gore bolo gona gore taba tšeo wa di tseba ge e be di diragala bana nna ntate Mreme taba tše kgwenna ke di-grade ka 2016 le David Chon so gore wa gešo o nyetse le Makula ene le gona ke di kwa kang ka ye monyane a ilatla ke lasbone ya gaeo a ilatla nketela kwa David Chon gape sese ke botšha gore o kae ampotera o gona ke botšha ka ngwane yo mathomo e be se le monyane no ba bolelang ka ena a kry-ileng lona lenyalo le ka mpe ya gaga kere be sa le monyane so ke ntse ke botšiša o ampotera gape sese ba re se se nyetse di lekula kua kere o nyetse di lekula bang na re sa tseba re ao ka tla go le mahlwana ba nyetse le Makula ba nyetse le ona ba le ithutša gore ena ga a nyala le Makula o le botšatša ka ntle ga letso ka ga nyako seiva lenyalo la gage o nyetse le bona ba dithuna le bana ba ithu ngwana ga go mathomo ba re ke ora wao ba re ke ke bona ba ilo a ke re ko ene ntse ntšha mo gare ga ditaba tše gore nna be ke tseba ene nna ga lilo nyalana okay kgopela tshwarele foseo ga lilo nyalana le Makula lenyalo lona le na le nnoši and then nna re kwile ka morago ka ga yo wa borena se tša tlaešega and then weni nna ke a dumela gore matlhano o nyetse lona a sa tsebe sele ka baka la gore matlhano o tshwana le nna ga a tsebe sekgowa ntate Mreme wo o tle re advantage ka ga ile gore le nna ke sokotse le ena matlhwana go ya ka mokgwa e leng gore bolela re fotsama re dula so ga ile gore ka nnete o tlaišegong mo o dulang gona o fotsa mo o dula strateng gore o je o bitša ke motšhomi ga tshwere plate re tla re ija ga re ija ka molaka re tla re tlogele mo ntlhatse tše tatšela pele ke tse ditlhatswa ka ga ile gore ke tshwere ke tlala ke nyaka go ja so o wa gešo ke a dumela gore o tsene ka mogare ga dilo tše Katlego a se tša feditše polelo le ona Makula wo gapa mmotšha ba re o sharp ga re ke sharp bale ba mmotšha gore o sharp ka tumelano ya polelišage ya rena ye a re sharp ka ga dumela gore ke sharp ka ga ile gore a setse kwana le Katlego mara tša gore o sharp ka communication gore o dumelana le yona go ya ka gare a ke tshepe gore be ile ene la tseba re ke moroka ke so nna ke ikwile ka morago ntate Mreme e setse e diragetseng ke nyaka go ba honest ne ntwe e diragala mmoki kapa ye e diragetseng mmoki ke molato ene something se mpotša gore ga go ne motho a ka nyakang go tšea risk ya go swana le e Katlego a itšereng for free go ne ntwe e mpotšang gore ene ke nyaka gore batheletše ba theleditše go duela a ke re Katlego o jele mara ke nyaka gore ge e ka ba go diregile gore Katlego a patelwe gore a kry-ele banna ba le motho wa mo South Africa ge e ka ba bohlatse bo tlo tswelela bo tlo ba gona gore Katlego gone tšhelete a e kry-ileng Katlego o tlo swarwa kore ke ra gore ge e ka ba e gona a kere jalo ke re ge e ka ba e gona Katlego o tlo swarwa no le gona go sane fraud mo
ke lenyalo le le jwang la go patelana ka kgwedi ene ke lenyalo le le jwang e leng gore ke le ngwana ke tlo nyala le monna ga go tlhoke le tlhatsi ya ka lapeng e leng gore ya nsainela re re dumela re file o nyetse le mokete cause this thing rona family ya gona wa e leng gore this thing malome ka kapa ya gole cause re tsebe selo le lena ba family le wrong le ja buang tšhelete makula le se a se a lenyalla ntwe it's very sensitive moroka kore wa bona a re je selo ngwana sho a gone motho wa go tswa ka ntle ka lapeng a gone motho wa ka ntle wa ka shumisha motho wa South Africa for favor iso ke for free awa le nna ke a dumela gore hala 0% a gona ene banna ba re a banyaka and then ge banna ba ka kirega gwa kiregala gore go ne tšhelete ka tle go a ikereileng ya gore go diega le froto e maphodisa a tlo di mmere kwa ona no maphodisa ona a gone gore a se ka tla tsena ka gare ga taba e ka lebaka la gore a ke re go njwa le o tlile mo go rena ene mo ke media mama so mo ke media le rena ba tlo re šala morago gore case so ya ngwane so le rileng ka yona so wena le katlego le santse le re botse nnete cause wena le katlego go ne ye le e dirileng ene ile ba babedi ile le ba babedi tetse ba ke bona ba le wena matlwana why bo go motse katle gore ke tlile go wena la mathomo ka go approach ka go botsa gore go tlo ba so banna ba le ba matswantle ba tla go wena gape ba tla ba dula fase ba bolela le wena o mong ba bolela spedi tate mrem a go ka mogo wa tseba motho e ba dula gae lankushe gore katle o nrakile ga gabo 2014 are be ke dula gabo ke katile ga gabo nna a ndela a re matlwana ke a bua le family yaka a ra bana ba gabo ba molatelang ke gopela gore o nyake pleke ya go dula ka ra bua re tlo dula mo gae ka re ra bua re tlo dula mo gae ka okay ke tla nyaka madulo ka buela ga ke nako tlo tsamana le mama ka taba di rekere le ngwana ka dula gabo ka nesto ye ngwe mtseng o mong ga batho ka dula mo ke nako a tlo gahlana le a nyentse ene tse tsa gore o bolela maka tsa gore makula a nromela di 4000 tsa di 10 tate mre ba bona gore ke tle ke be le stene sela saka pe ke risk ka tshabe ke golla bana ba ba itere certificate sa go sa lenyalo se kae a ka swara selo nna a ka swara selo bohlatse ba gore wena o nyalane le monna bo swere ke bona ba nna ka swara selo se se o ra ro paletse go ya home affairs ka pasa ya gago wa re ke gopela le ntšhe certificate marriage certificate pantšhitše a go tša re feta a go ne re go njwa le re tlo thoma ditaba tše marriage certificate ga go se gona re swanetse re bolele ka nto re e bonang ntate morema bona re nna gore ke dumele gore phepa leo la marriage le sware ke bona batho ba le ba swere pasa ka tlego ba swere certificate sa ngwana ka tlego wa mathomo ba swere ba re wa bona ke bohlatse ba gore ba sale batho ba sale ba nromela 1.5 re shetse re nyetse ke complaina ka certificate se ba nromela tšhelete 1.5 ba re tšhelete o re ya pasa ya go bitsa ka fane ya rena gore tle re kgone gore ke la dilo tse ka re a ke nyake dilo tse tša lena a nrela yena ka tlego re matlwana o tlo ba setlatla nna o ne pasa tše tharo ka tlego o ne pasa tše 3 ye nngwe e swere ke lala motho wa gage ya nyetseng yena ye nngwe e swere ke yena o ne pasa machine o ne pasa nngwe a ke tsore ye nngwe ke ya gamang bana ba gage ba certificate tše 22 ka tlego o nyetse le lala ka tlego tsene sela sa gore ke bele sona nna ke be ke tsene mo gore shana a uso mongwe go na uso mongwe tre tlo tsenya batho ka bontsi a uso la ke ja thoma ke bua kwa nna ke fetso bele ga ngwana ke mmutsa ke re gape mate go uso lo ba tsone ba re ke mate a founela ka tlego a re ka tlego wa o ka tlego re ya mahlwana boshuru bo bokaka ga tena go le rutse le makule la ga go mola bo o nyerisha mahlwana na ga no re ya mahlwana boshuru bo boka o tsore mahlwana a tsebo ba la tsena sekolo a re wa ina kola nna re ya sekolong ena re pizza re ya bana o fetotse matheso a sa gole le ka founela mate go njwa la mmutsi a fetola matheso matharo jo re tlo go swarisha ke nako a tlo tšhaba moga sa tlhasa tla mogae a kwa matharo o tlo nthusa gore re mo swarisha ene tene sa ka nna ke tsene mo go šano le bana ba osi ba gore go šana di-1,000 ba mpha ke je thoma ka 2019 ba ngoriša 12,000 be re le 12 ka nyaka stene ka re ka masenka 40 ba ntelela mokhukhu ka ba founela ka re ke ne ya mokhukhu ke go ba letleleng ka geleng ntlo o yaka ke ge batho ba bjale ba fontšika-tšika so ba fontšika-tšika je ka tlo ga di bolelang ke maaka ka tlo ba dula gae o tho motšha ba dula makgweng a bo a imme ngwana gage wa mošimanyana wa bobedi ga e kwa ke re a gore a tle mo gae gore a tsatse gore nka tle ke moria sele ka gore o imile a o se katlego ke kgopela gore bolelela le banna ba one and then re tlo kgopela founu tša bona ka la bobedi re swanetše re tle mo molato gantši ge e le so re tlo dula fase le ba bagolo ba mo radiong and then le ba e leng gore ke ba bereka ka molao and then ke kwešiša gore ka la bobedi taba ya ka mo e santše e tšwele pele
re itseng go tloga moo ge go ka kgonagala re kgopela gore banna ba ba nyalaneng le o batle re kgopela gore le lena letle le tle le tlhatswe and then re tle re kwe bonnete and then se re se kgopelang gore go sasa sesi a ye home affairs a ye go ntšha marriage certificate ya gage and then re tle re kwe gore banna ba le go sepetse jwang ka lebaka la gore wa e kwa gore taba ye e le iša gole ka mokgwa e leng ka gona so gore e loke e be gabotse e nyaka e tle fela gabotse ka re nka se re tla ya go e fetša re ne re nnoši ka lebaka la gore mo ke radiong re thieditše ke batho batho le bona ba tlo šala ba ne dipotšišo ene ke ne nneta gore se se diragalang a sa diragalela lena le ba babedi fela go ne ba bantši ba ileng gore se ba diragaletše le bona ba nyaka go tswa ka gare ga bothata ba go swana le mo so melato ge e le ya mohuto re tlo e fa beng ba maleba malome ka kapa a ke tsebe gore o ka kgona go ba gona mo ka labobedi nako mang because of nna ke ba ke se gona mosegare ke a mmerekong rena mo re bereka bošego ka re thoma ka 9 ya re kgopela gore o be gona ka ge ore o nyetše le wena ka kgopelo o go bontšha gore ke nnete o nyalane le mogala wa gago ka no re tlela le certificate sa gago pati seo e no ba ge wena o nyaka go tetlhatswa nna malome ka kapa re tsebe selo le batheeletše nnete e tseba ko wena le mahlwana and then le wo ba reng mahlwana o nyalane le yena so re tlatle re kwa di-advisor gore bona ba re botša ba reng ka gore mahlwana ke re o tlile mo so le wena o tlo tipiele taba ka mokgwa e leng ka gona sesi and then batheeletše ba tle ba ye kore go tloga moo and then re o bereka jwang ke lebogile še yona malome ka kapa magagešo bana ba gešo te tlhokomeleng mahlwana ge motho a sokotše nke le tlogeleng go amogela nto nngwe le nngwe te kamogeleng ka mohlako wa lena tlogelang go hlwele kgahla ke ge nako nngwe le batho ba fela ba re ish shem ish te kamogele mahlwana te kamogele ge e le gore o ja ka morogo e ja ka ona ke kgona gore ke le moremi so le ntse ba ke le moremi ke le so ke je ka morogo ke je tsona dijo tše le di bonang o ka re lena la sokola go tsona ke a di ja nna nkwešiše go ne nako e leng gore e kgona go mpotša gore ba le moo o phela so te kamogele o phele ka mokgwa o nyakagang ka gona ene mahlwana ge o se ne selo bona sesi tsa mo nyaka mmereko o ka se kry-e mmereko o dutse gae tswa ka mo gae o yo nyaka mmereko ene go nyaka mmereko a se gore santse o namele bese ba re wa pitoria dishopo di gona mo gae batho ba ba berekang mo gae mo ba ba hirile jwang be ke bereka dipolaseng tate ka kapa ke bereka gona mo yena a berekang ke paletse ke go bereka ka re nna mola computeng go tswa fanetse pedi ke ntšhitše pasa mnguni computeng re yona agemeteo le go a le ba re ba ka se kgonong ke berekile ngwaga ke tša sonye ke bua le gontšwa le ka terebe sonye bang hiri pasela ka batse ke lokiše pasa ke tlo e lokiša jwa gape bo swantse ka mokgo profa go botsang ka gona o ntše gape pasa ga go wena a e sa bereka go bereka certificate la se leng kua uma fese se wena swantse o se late sa marriage a ke tsebe a ke ra ke tsebe o ye kua uma fese ba o tlo go printela sona same time re tlo bua ka labobedi magagešo koko taba tša gago tše le wena o di swereng re tlo ba le nako ya gore re tle re go theeletše gone jwale re a tšhaiša ke dumela gore ka mokgwa ba reng go tlo buiwa ka labobedi ya gago koko re tlo e bona ge e ka ba go tlo kosa gore koko le ena a tla bue re mokwe o tlo bua le bona and then ga gone molato koko wa gore na taba ye e tlo loka le lena mathata a lena e leng gore a tseba ke lena ke a lena a tlo loka le ona re a leboga batswadi re a leboga magagešo le ka tšho le re emetše ka mola reception ka mola ke moka prof o ka fa batheeletše di-number phone le di-announcement ge te le gona ya a ke tsebiše motheeletše gore magagešo re gona ga moremi mokibelo ga re ne koša ngaka ke tlo ba ke le gona ka gae ke a bereka go sasa košila dihlare ke nyaka gore ya ditaelo magagešo ka bontšhinyana mokibelo ke tlo phetiša ba ba tlogang ba nyaka difuthu tša ka gae go hlapa go ya nokeng go tsena mokgwa wa dipeiti tše ka moka tše di nyakegang le tlo di kry-a ka mokibelo ke tlabe ke le gona sontaga koša ya go bina naganeng ga bo mmapule ga mogotlane koša ya kowe ga bo mmapule ga mogotlane ka naganeng ka sontaga go sasa ba le nyakang thušo le ka fihla fela ge le ka kwa ba re ngaka o sa le gare o šilana le dihlare ka mola le seke la makala ditaelo go ne tše dintše ke ratang go bona di dira ke nna ka letsogo laka ka lebaka la gore ke nyaka go bona setšhaba se ba le tšwelopele ba e ba le pholo
ke rata go no re go nako e sa fetseng pelo magagesho ba e leng gore le be le tlile meropeng and then le rile le ya founa mo bekeng be re le busy kudu ka tsona tabe ya go sepela re nyakana le ditlhare kua le kua and then matšatši a le re le bietšeng ona a la boraro be re tlatla re paletše ko go tla ka lebaka la ge e le gore be re ile o nyaka ditlhare go sa forogo le founele office tša ga Moremi and then ba tlo le thuša ka moka 079 170 9862 go ba le ka founela 060 9590303 malome ka kapa a ke go leboge ke leboge le batheeletši ke leboge le ba tlilego e le go ba le ba rena ke a leboga ke a leboga